i tu se sae o le atunu. Vevela o le ai luas fulua tikeri ma le malu luas fulfa tikeri. O le ao soa e le la i le wha minute te ai le tūlai ono le tai au a tai au, ma le angoto i fo i le 5 minute te ai le tūlai valu i le afiafi. O lau tala le nao le tau mo le so mo le aso a tai au. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe, ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz, pe wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whatali e se tali, e iai inga whapitoa, pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu lae valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. Awa ni emisia whaasala laua tu sa o la Radio Samoa le tamara sanga teto fitu ale balisi Pacific Sevens lua afe lua sumar farm. Mai le balai o le Manuka Rovers i Mangele i le aso tona i lua se furu tolo November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le Aoauli nei wha moe. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name. Moana Rentals, The Fono, G-Mana Wholesale Orders, Pasifika Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua afe lua sumar farm. Aso tona i lua se furu tolo November. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O loo a fia John i le fulu. Ai o loo maua ana i le tino mangeso. O lea fatoa o fo i mai le fale tala vai. Ma sa maua i le fisoso ani mo nei fa afita auli. O fa matalanga ta ua. E pei o manu anga i titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo i le no fuanga mo tala no anga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale tala vai foi. E mawhai ona la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase. Ma whaatino e matui pui. O lunga o le housepoint.co.nz e te maua i whamtalanga o le fale tala vai i le taupito no. Mga o mia se maa whamanga ko siu ki ngā lai Samoa. Sisi, le Lifestone Headstone Life whai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le 5 awhire kau. E mawhai fo inga lafo i Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo 5 iwa po o le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Radio Samoa, kasi 5 i wakonu amo.
done, what you done, my baby. Look what you done, my baby. Look what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely Look what you done, my baby. Look what you've done to my heart. We made a day, you said maybe, then you walked away with another baby. Now look what you've done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 lonely blue. I got some lonely, 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 lonely blue. Aoauli neo kasi fitialo. When I'm not having my 2-minute noodles, I'm listening into Francis on Radio Samoa. Mga yellow kipi CD. Lo se fulu miru te wate ane lei July se fulu mele lua ele ni Aoauli matango fie ya on lea sunga fuole ni la se fulu mele tasi o le ni masino November lua fe lua fa tala vantu lang mai mo ya langa tu wile la fa anga ile tu fa wa si fonga le tu u mai au ki lani New Zealand Radio Samoa tasi lima iva tolu a mo fa malawan tu le telanga ya te mo le tong maftanga mai le town ali la si o le me fo stimulate ma wan tu le ngan tu le ya o le tamua o le tau e pe o le ele sunga le o ya te vai fa fo ia tu salo le tau ya tasha ma niwa fo la le to o na Fofogamua tu te le mai le mai ai fo o le fa ngolo ve yeso le ngo le sa un long weekend fo le pa o le fulu pa o le vai le free e o le ala e ko kikia ko e ko le malos ya wala le tau ina o lo tu pa ia ya ma no o tu ma malu foi e le diva ya solo na lua o la masina o November ma talo fa masani ele mo feo tu ua ya pa anga masani ele tu wala leo tu mama tidama tua ya o no pa ia le tu o tu swina le pu vai le le tona so se fanta foi tolo ngalava ma lo le talo ma lo foi le on sai ya ma lo foi le folo folino lana upu ile fai ngolo vai aso na sei vai tu le ile ngante le aso nafi e va pe foi le sto nai Mauricio tapo inga o lo foi le aso to nai ya o le tulanga pio le fai ngona o le vai aso na sei vai tu nei sole te ia na nafi le mi anga o ile anga ngira kaya sole ana nei le tai au ai toi to ulu mai lo ma wanga so ya o le la wo toi sa we ma le me pi se manulu o le lava ia so tu le so le man ia le ma fa fana ia mi se le vala so na fisi ve vela o le so na fi ta lucia ia o le da sa ma fa yo le ia nga I fa fo lo mounta po lo lawa ia mo se ia sia sia tu ai ile mo le me le va na le wa wi fo ia le na tele male no no I talo nga sa fa pele ona fa to wina ile fa I ngolo va so na se ma va to nei a mata mai le talo nga le o peleki ya ma le ma lo si a yalani ya le wa yalani le fa mai le sa tu langa mo mo e u ile ya wa tu ile hi po le no langi le sa ilinga sempini
i le tausanga le sei vai tunei na ufa fu se iona malolo i le o peleki pitai. Ya o le la vasa numero tasi la tau. Pitai la, ya o le na se e tu itua. Ya ona o le tulanga e pe o le yele ta longa Afrika i saute. Masikoti lani le fai ngola vai aso nei. Le futua ma vai tunei. Ya o le timilale nei. Ya nga wa koe fa mai Afrika e le ai alani e fo ngeia au ko le menga ka o le sau i luma so mai le titi tua. Ye si koe a kuka mamatu i lunga e numero tasi. O se ta longa manta ina le ta longa le o le peleki. Ya ma ai alani le fai ngola vai aso le se ma vai tunei taro sia. O le nasa ma wala wabno e le tau le iwa i le tau le sto nai. E te mai moa ma e sila fo iai. I le tūlanga pio le iele ta alonga sa whaanga. Solo, ui e nisi walantou moli mau e whapea. O le watoi fo i mai le o le peleki tuwai. Le asa misia e le tote. Le o le peleki fo i le asu i atu spei tonu o na toi lifi le ilunga o le tano. Le ngataila. O le whaanga solonga o le talonga mai le minute mua mua. Se ia o tūlawa le teimi fusu iai ia tamata alo. O le ua matua te le lava le si itanga e pe ori iai. I le talonga le ala o le peleki ma aialani. Whaingata le si talonga le ala a sauni e ti o le peleki le whai unga o le neifo ia vayaso. E pe ori iai le au malo si e furan. Le fo ina se ili champini ma le o le peleki nisi utu sanga ua tua na iantu. O lora wingala. Ia ua tau funto ili filu. Wa ele mailo atu dato. O i tamalai la vea. O ili tamai le o avanoa. Paule ngole na uva ia tūna dei. O le whai mai whailong fisili pe e ono taano. O le sunga ia Sam King. Sam King de i ele whailong fisili. Ia ona oni manumanga fo isa whapele na whengai mai ia. Ele ngantal talonga i le tai au la stona. Ia whape fo isa talonga o le tua e pe ona malanga ta milo. Ile o le peleki i le atu Europa. Ia ona o mai ei lola ia lea i le tai au le aso sa. Sole. O te leilo ia tuoi. Po le asau tala sa whai i le toma whainga a le tasi nei o alo Samoa. Ia ma o le tangata mua lea e le i ta alo. Ioi, e le i ta alo i se lakapi, po se kalapu lakapi, ia po se kalapu o le Super Rugby. Sau sa oa mai le tamle sanga liki le NRL. Ia e pe o le taulangi mai ei le fia tausanga, lua tausanga taluai le na taulangi mai ei. Wa lewa na saini le kona karate a le alo Samoa. Le sunga ia Joseph Suali. Ia ma le uni la kapia Australia. E te ilo auto. E le menga kau kupu. Ia e le menga kau kupu ai le taalo ia le sunga ia Joseph. I le awala wallabies i le taalo ngai le tai au le sa. O le mena tautupu. Na toi ilo e le uni la kapia Australia. Ma o lantou whaapea atu le awa le Roosters. Roosters o tautoi mana o tauta malena au mai. Ia, pe umala vai lima e miliona pe umala vai lima pe ono milion. Lena whai atu i eile uni laka pia Australia. Roosters a tautoi mana o le tangatani o Joseph Suari. O le tupena e tautoi tongi ina mai. Ile uni laka pi. Ia, a whaapea mele Roosters lea. Wa avakuarkam ngofoi ngarkam ya lena o le tulanga dai pe ori ye le ai se ka alo mo se ka lapu le se Super Rugby ai sa o anta ano le Wallabies Australia. In fact na fai su ali ilutal o ia a sa lo i le lakapiun e monti no lava mo ta alo mo le tuale yo la so si le yo la sa mai mo ele ma yarka ma no ele nga se yarka ma no so o isi ta longa ia si ta tu tala no ai si te mi momu lus flu no bala fabidut o te anil se fulu mo le lua na el wan tu mala ulu po al to fa fingal wenga le dia so ia po ai fo ngai ke ka upe ngi ia so fa ka usa lancha wala ta mai ia so fia
lava o tele tua le nei o le whaafonga mai pe le Radio Samoa tasi lima i batolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Nā lova Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ula ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Ka mai kun heavy tama mai le angu a maa Se e mai se koe whaafiafia mo oilau Samoana Ka mai kun heavy tama mai le angu a maa Se e mai se koe whaafiafia mo oilau Samoana O lewa fui kau sanga ka wala valan musika Koe kama whai aku ia o sawa fui koe inga Ia Whamasa samaya Te moa Whaingata I say manatu awe tamusu te ane ualiu ni upulu fasale vale me ane e taunu so mitanga Sahala Loma Talafi Lela Lele I avea idea Hala Olo Alofa Teyane Uafai Mapolonga Lau Fili Filinga Famua Muaita Omo Bea umileola Avea ioe Mazautonga Lau filinga Famua Muaita Soalofa Ni fai mapolonga Peko valu iau paanga o ki whingau ngu vela kasi o ke manga o ngā oa Wa ma oe kala lulangi Auange ko iai siki a polo e whane velame Peko kumai le pongi sae kongkongi maa mlang karikale Ko kele lau whingau e kau singi o mai umele pale Ai a whaifa mumua au ia se lau pasinge lau make Ke kai kai alo lima i si o langa file mu Le whaiang sao ngā kupi ang sao whai magi maliunga Loka whao mai kau sami mai sao ngi ke whamalu Ai pe peste hevi tamar ki kala leo malu Ike malu ko oro ku moi so se mea Ike reo oi se mukuka ike re whai ka ngā mea Ngā rofa mai pepa mpa wasenga siri mama pepa A waku mo yo lima lo upei mai lau maruenga O oil secretarian manager o oil owner Pā ware mea ia sa o whamaunga Omonga Bea umileola Avea ioe Mazautonga Lau filinga Famua Muaita Soalofa Ni fai mapolonga Ia, se whaawawa kupea Momo o nganga le nganga i whiaku wakul malama O kele alo i sia kako se lau whai pa se papaka A whai ke le ka lio le a koe fo i mai lo waa Ni malaenga lufi ai kumolo mika mikanga Au maka ua ki ao e mea ngā e whai mawha mangaku Ke kausi e ia oe mawha e engi o mamalu Pa ai a oe sunga nge i e misia mai au Ke whiu koe wha akur ka ko pasi le Omonga Bea umileola Avea ioe Mazautonga Lau filinga Famua Muaita Se Fofogamua le aso tasi sau fo'i e po le to ina ia lu filu de ia Aoauli o oe
O la tutunga la tu musuri ke malangi ma tia ida utoe lusa fulu ma le family ute o da jale o le July tasi ya usauni mai fo ila sunga ya siuri mla leisi mo a tu tala i le July tasi i le nei fo ya wauli o la sunga fua ya le vea solo na lua le ni o le whanga solo ngā su enga a le whanau a mi se lava la le senga se fulu ma le tolu po le senga whai foi i to tonu o kolisi e sila o lo whanga solo i la ia le su enga foi le lo le NCEA o le level 1, level 2 ma le level 3 level 3 la le na amtali e le vasunte nei o le toi wha wawina i le so i fula nisi o whanau nei uma su enga o tua o le whani e fo nisi nei uma lo su enga o tafa e fo tua ti entu lava le pasi pe sa vale vale antu pe ante ele tolu o le fisili la e tau nei no fo mo fisili yang o feri menga e anga i o tu o lea pe va pe na i si o lo fa mo li fali ya va pe na e finga lo mo lo te mama le tina o ia o le ala le me le am fa o le no ia tau tu na ma atatu ma tu si aki po fela i le tin si aki po fela i le tama po se me o ki e pasi e kwai po ki e trainer kwai na o ta ti antu lava yo ta fai pule stafu de le la o lona sa na o fai tau se tasi tala i le vai son se vai antu de va mai pe tu so le tu lanta il fai un o le masino januari le tau sang fo a mantai februari o le fa pele ona tapuni o mai lava fai ngā malanga ano fo afi po trains i tonu au kila nei o le tau fa mai ina o se tasi tano le anga i antu fo ile le tei o le siti ia wa lava i le fa le o fe malanga inga i lunga o mene o na fo afi o lona winga tula te tonu ai le vai tau e ia o ia ma le teimi fo ile le e ia university wa le na mai tau antu fo ile le ia soa o ngā o le tau sanga fo e le me wo o i lo ma fo o le wo lo ma fo ko sanga fo le umar ka sanga ko ele le ia le sa ili ele le ia le va ai mamau ia ma sa uni ma ta pena ia o le tau sanga fo fo to e ia o ngā le fana ile amatanga le o Februari lo no winga le e kwa wai tangi day Auckland anniversary mo le Auckland anniversary so on tuai male wai tangi day ya ona fa wa tuai le kwanta mo o le onga ile tau sanga fo ya o le situlang o fe na wa sa ni na ia tatu wala ma fa na le fa i waso ya o fe na wa nga i le fa na ia po le na wa ton wi le ma fo le tomititi ma le fa unga fo ile le tatu matu o fe anga i le fa na pe a mai a su enga ia e mi se fo ile mai ai o le kolis o lo o tawina i le ni vaita no fa long fo ni shuta mai fa mai si manga ia le me fo ile le malo lo mo le tau sanga i tas ia na fa yentu le ye o le hala me la fa ka sanga ngai kas fa mai se malo lo la ngare wa o ngai le fia sfu ko ka usang ia no fa yentu lo le ela pe ai se ke finga lunga se yo malo lo la le tau sanga i tas awa o le fia na tau sanga fa popo ye mal numero damit e se ka usanga ka malo lo ai le ngadu e fo le fa ya ku ai fo o le ese senga na o nga tu pulanga ta tu ma tu ma le nga tu pulanga fo le usa ka mai o ke fia malo lo si mesta mo fu ka wa ela po si mesta rongarua e foi e ku lai o i ke anu rai so sa nga luenga familia i o nga fia malo lo he wa ila kala ngo nga ra ka wa nga le kusuk yo nga la ka wa nga le kukusa mai la kala o le tu no le ni e se fulu vanu lo tau sanga le tamaiti ku sa po la ya o nga ile o nga po la ya o nga ile university e ko kongi la port yo o le finga nga le be ko kongi le port ia wai ele ise mo le me fu ile le o se me mo fu me ngi me ai le ise me mo fu me ngi kupe me ngi e fa pe ngal fingo le o lang ina ne te u fa pe tu fo ise ka mai ke ka fia malolo o le me o fa ka si me nga o le malolo o le ko fia lu sia on a fa ila nga wa fa pala ya ngal fa o lo ngoi e ki nga nga wenga o le a lu fa be ava apel ele ise tu si pas ele ai foi se fai long ia po se fasi pepa
Awala wangi sao fika ra ula kinga ya ka ko. E wai sao lo fika kamanga va be vai ia la mo sao mo ka ngoro kinga. Uma ka ngoro kama. La wa mal malam. La wa mal malam fa mi malolo. O le fisidina. O anga me la fa. Ngofu ngal fa le fa umai me. Fa al wele pidio le elikis. Fa umai mer ko wifi. Umai mer ping senior kava. Fa ya tu fu wa le ka ko ye. Ile tu lata. Ile fa unga le tu sanga. O le taimile de. E fa ye ile fa unga. Da no fo ile no man tu ma fana. Ma fa tala no options. Po fele me le anga ye. Awa ale fa ye le termine fa pe se ko krisimas. E umaror krisimas ka no male ma singa fo le o me. Ina ni te ye wa peta tomato la uswa sha ka mai le au e le ro ku sanga le wa kwa lo mar ko gate pe vi se ko gate ye penga le pasi kwa mar ko street e ma kwa ka ko le lo a po fin me la lui ile aso ako ana fa me alu le au Radio Samoa. Taslima ivatolu. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe wha sa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, male my cash e ala i le click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID is flu iwa, mo i lātou is flu on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu, wala au telefoni, 255-25 mo so wanoa e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Awa ni MBC whaasala laua tu sa o la Radio Samoa le tamara sanga teto fitu ale balisi Pacific Sevens lua afe lua sumar farm mai le balai o le Manuka Rovers i Mangele i le aso tona i lua se fulu tolu o November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le Aoauli nei wha moe moe. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Mana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua afe lua sumar farm. Aso tona i lua se fulu tolu o November. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. Na lova Samoa. Wa ule nei o ka asputi alu. A wale sui ale ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Bevela a. E te whatalo whatu whapoponga le tātou por kalame o lulu tau mo oe. I le whapoponga le tātou por kalame e fia whaitau ina e mo oe le mareko e sfurma le rua. Aru whai upe tau sfuru. Mai tala le mareko. Ia e alo fafo i le ali ilo watua malou loto atoa, malou anganga atoa, malou manatu atoa, malou malosi atoa. O le autua le lui tau mo oe i le nei vanga le tātou por kalame. Aua nei muta le ola fia o ina. Io
Wa ese le vai tau le nei wa tātou iai. Mai le vai tau le luas fulu po le tau fulu tau sanga o tōna iat. E le tutu sa mea sa tātou whaonga i nei nā vai taimi. Ma le nei vai taimi. E le ngata i ta vale, o telefoni, o tūlanga i le whaate kolosi i le nei vai tau. E te tau ai ona tātou nau. I awa o ina le leo tātou mawawhau. Ina ia awa nei tia ina tātou e leo langa. Io e. Awa e le mawhai e tātou mātutua. Ona toi malamalama whaangai o inga, o le teko no losi le vai temine, se i wana awa e fesili i lo whanau. Ona wha malamalama atu le etu, ai ale i la sofia o la ho ina i lau whanau. E le mwhai le malamalama i vaenga, wha pena uman me le mana o i mia e le atua. E pe ona whetalai msauno ai ele tāturi. Ia e alofa atu i ate ia malo uloto atu. Wha pefea. Ina wai e fia e te whaalongolongo i lana upu. E hao o ina ai oi, le awala e whaatino ai, lo walofa i ate ia. Wha pena fo i lana soi fuanga ma leo langa le nei. A whai e muta lo fiola o ina i le temisa e a onga ai. E te lenga whatia la le sāwalinga whaawau i le vai teimili nei, i lau au au nanga, ia e meisa o lau tautua e le ngata i le kālesia, se whaalapu luputonga. Ia whapefo i tau singa o le ainga, ma lau tautua le atunu. Aua ne muta le ola fia o ina. A manuia le atua e lau whaafonga, le nei vai anga o le tātou Porkalame.
Fofogamua le NOV pese Katoliko mai le whianga o sa fotu la mutele sa la whai malavinga le tua o whai ngoina usi lau wha longa e tōlunga tua i le pologa la mena o le lui tau mo o e maa ua uri nganta loi o la o oina tu sa la whapea ua umale a onga. Wa e muta loa ia lona winga ngā o le a fo. Ngā le whai kanaraka ko me whai lunga social media e makua e le iloa pe mo i pe sa o nā talai te tau muli muri ai. Be ngaringi i o langa wha tengia tula sunga i le whai whiau ia pasta Rolani leonta mo le upfolfola mo le divaengo la Aoauli. To e fitu minuta o na tale o le tulai tasi, tale tasi, au rātu tala mai a se Yuli o Malau le ifi. O isi ta alonga i le whai ungo le vai aso. O le makua kele au ka alonga so. O le sa whai e fo i ma le ta alonga le au topi ta i Samoa, le vitu Samoa. Le ana malolo ai ia le au a le tulu o Papua New Guinea. Le lawa manu malo i le vitu Samoa i le bou i le tamasanga o le Pacific Challenge lua whilu whai le talonga o le laka piliki. So le ma i le whainga le vitu Samoa e pei ona moli mawina fo i le whai unga o le vaiaso. Ono o mai leo na tala no fo i le talonga le na whaiana while fiaf. Io. Le ta'alonga le lanu mumu, ko i kia lanu mumu, uma o fotanga tale nei o le malai Australia. Au te whai atu so le mata uti a le whainga. E le ngata i tutonu lawa i o New Zealand nei au kilani, e mese tātou nei au kilani sauti. O le malai so le Australia, so le whiwhi. E whai o le lanu mumu, o la i, o le tele o le mole mea o le fua, e pe o le mole mawina, i le afia na nafi. Ya, ona o le sa malanga le tātou au le toa Samoa. Ia tunu ue mamau po le atu Europa i lana tālonga po ana tālonga i lua ma ingilai. Ia tonu o le tūsanga fu. Ia, o le amaua i le tātou o whadoa i le tāmusanga le o le Pacific Challenge i le tāmusanga o le lakapiriki. Ia, le ngā, ia o le maua ala o te hafu. O te fie te le maua tonga le whaimai. Ma lo pe whaiaina. E tū mau pe alatok. Ma lope fia ina tu mau pe lango tonga. Yo kangolona i le liu le tol tupi. Ai fa pe email al tato. Ma lope fia ina e te tu mau pe te pe ki mi ngoia kui ima o. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Amalawan tu ia mo le va amatiksi api sala le sunga le lipule o le tasi apparel and prints. So ia polo arona ia mo tu ia gria o le tasi na i Brisbane ma lo le ngā loe. Tu pai tu si upu whaleri i popo li ma le ainga i Flatbush. Nga te leo te fo ale sana mo to umalawa. O le dawa mai ale awhai tūla po le tūla fo i nana e lanchek. To ia nga ilo i o le ofisa. Ka whawa i pe inga. Mai le lau mua Australia Canberra Tas Tiva. Ma lo le ngā lue ma lo le whai o le whaiwa. Pangasi o ualanga e papau e tau fono lo ui e afu si o ufale o tau patu wale ila lo utino ile namu ai o te usulava male fia tali ilangi ai o so manuia o tale ni lava mea uma e mai le atua o tale ni lava mea uma e mai le atua o te fa atu ile a onga e fai uma e tamaiti o uponga ile uli o si o upa ma o uvai e papala ile namu o alofi vai ma fia o se e vai o te lenga fatia si o ulu e momo e tutasi le moa o le fai si o ulu e momo e tutasi le moa o le fai
mafainga I se a o ngā ia pia Wai ula vai le kolisi masani Le maumanga sasa le tonga fai O le sapelu lava o sia upeni Masia upe atau ato ato Le ia la sao iuta E tu si ai o le lafo Le ia la sao iuta E tu si ai o le lafo Tau le fetaui I le fufusi o si o fuae Ae le ai oni o se vae Si o umiti a futau le ofi O sili ai o na oti Si o umiti a futau le ofi O sili ai o na oti Popo le vale lo uma fau fau O se panga ai o le au Atu vale o si o uloto O tau o so ai o le moe tolo La uma lo me aunga E su e ai se ava La uma lo me aunga E su e ai se ava Fofogamua ia whaatalo whaat fo I le nei tūla I le kāpoenga le tenu ia o tāru tala wa fo I lau whafongamai tala tumua le fia whailoa I ta iulo le hikoi o Maori ia David Seymour le eise whalongona le leo I la tau sa whaolo tia mai sa wanga le malo I tusa ma le whaate o senga tai au I tā longa o le tamafuso fitu o whanau le soipua I no mai ar fusu anga sa whainai I le tuyoti whafongamai I le whalau te leina E leo fia whailoa ia ta ele sa wari te Maori le hikoi I le ta ele pātia le actor David Seymour a matele rato savalinga ma le whaatumutumunga o kilani anga I aktu il Parliamene I Wellington Ta whare e Seymour o loo a manoa mo se whailoa inga ma ta ele hikoi e pe ona te te ele na tūla whono tau whaofi mo ma tau whasiri o te ngai ngare waitangi le Treaty Principles Bill o sui o le hikoi mo le tirities dato a fia le vavea na le la mo le te talo a rumana I le savalinga I le lau mua mo le iwo aso. O I ene wha moe e whai tau se fulu mo se fulu afu te ngato le a wai le savali e pe ona tāpena pena I ai leo leo. E ulawa le tūla whono Seymour le sini au tū leo le te. Ai wa atunga le whoi tunga te Maori a winga I te punia o le pūlenga o soi fuamano roina Maori le Maori Health Authority. O whapea whoi o nela te ia tai o le hikoi e te ngata ina ia kilo ane ma tutoi ni tūlau tau whawalea o whai e lunga o wala sota inga lo tele. Wala tō whari ai o se numero I tūlau tau whawalea o wai e lunga o tūlau o le Facebook I lalo le ngoa o le hikoi mō te tiriti. E pe ona whaalau tele nai se so tanga tō sao I le whaasala la wina o le hikoi e tāpai ni fo I tupe ina ia sauwhi ai I le ata. E leo ia se wharongonda le lea I la tau sa whaoro tia mai sa wanga I tau singana malo a lumana I mai whatau singana malo I le aso a tai au.
O le a vea mas te miau ngā, e pia no whaari ai e le au lango mo ila tu sa pia ni sa wanga pita. O le ale ini tau i o foina e tāua tele i tangata e mwhai ai o nā ngā iluma i o lātu walanga. O le pāngotai te niti, mo le li sa whaora tia mai i le tōla o pinga whakfita ale te pakari, David Beckley. Sa i longa le i tōni sila, i whapea, o tau mo whainga le mālo mo se toi whaale leina, i le wha maoni. Mai e tā wai e fia wa ai le mālo, o whaini tau i tangata sa pia, ina i toi whafo i le mawhana whana i o lātu walanga. A wa le whiola le māti tivon tangata sa pia ni sa wanga, e matuai le lava. O le ri professor le University o Kilani, Stephen Winter, sa i whalia, ua iero na pupolenga. O ro tangata sa whaola tia, o le ale fia le teimi o le whaamangalonga le malo i le astoa taia, o no le ale ni taui e o foina. Mai e tā ua foi, o se mea i le marui ai, o no le o te ale tonu tau sanga au noma se ngai o inga le lei, i le toi whaale leingo mafianga, mō le vaenga tele o tangata sa pia. O le mana sa i o ina le tamaitai komisina mua ai ara tau tangata, Rosalind Noonan. Ai le whaari ai e langona lana tungalunga mō tangata sa whaorotia. O na sa manino na whaelo ina le minsta sa ngafa mo le mata upe whapea. O le ale esa tau tinongo ni tau i ato toa, e le nao sa whaale leinga, wa avea ma wha mua li te minei. E le o mautonu foi a Professor Winter, i le ngai o inga la tamai nei ale malo, e ave tau i tangata sa whaolotia ma isa wanga i whare mai a Lake Alice. O nei le nao le Lake Alice, e tangata sa pia i tau singa ale malo, ma e ka le sia. Wa feta iai kampania New Zealand fa au papoina la to ulo matai ni le mautu i lalo te inga President o America Donald Trump. Ai o so tanga ma losi fa sui ma loi fa ono so soniai. E pui me ta wele tunu e pena fa iai e la to e to mai fa toa. Sa polo misi le President Trump e fa ma se e tu pe fa la ponga. E tongi ni se o loa e fa au fa atu e America. A se tulanga e to fa ono fa au e tuana o lango America mo malo Ukraine. O di polo mise fa ano tele, eiste toi fa atulanga nao ni suinga te tele so tanga fa portiki fa wa malo, ile i tulangi o le Indo-Pacific. I ni lapta inga. E fa fita audio suinga le tau, e fa ano fa se ese mai mata upau tu, ale fa inga malo o Trump. O le sui mo mo fa pa ele i New Zealand, Peter Watson, o i fa alia. Au fa peon fa ano ye te afianga i pufuanga Trump i tupe tongi fa ala ponga i oloa fa au fafo fa alo te fale. E tau au e eisi pito sani le tunu e tau walatu i so tanga pasu e malo. Wharia Watson, i le sao le sui pare mia man mi stau le vai fafo ni sila wa vasta mare Winston Peters i le so sani. O na olona fa alo no mie tele Amerika. Ma i lo telefo i le vai ngasini o te inga le whainga malo o Trump. Ma i ta uai i lona manatu o le ale lei telo na tau tuaina New Zealand i le whainga malo o Amerika o le ayai. O na tangata i Peters, ma isi sui o ofista Peter Sili o na lelei i New Zealand. Watson o tangata i investmenti fa le tope. Ma se tangata tu mai fa bito i ai ingo fa to inga. E pe ona sa tau tua ina matafa yo i lalo fa inga malo President George Bush, Bill Clinton, ma Joe Biden. Ma ia ta wai o tu peritongi fa ala fonga o loa patino o fofo ina Trump. O le a pia tangata fa atau i Amerika la wala tau. Ai o le a fa avaina se ngalungalo a pianga mo tuno fa paanga ma Amerika mo fa to inga. O se wha alapura matonga mo fiso sani nga sora mai suka, diabetes. O lo wha maama poina se wha moe wha alau loa ili si na fia nga ngasi. A o wha ta o toina e wha mau maunga. Ia se tūlanga e pia na wha matalina o se tūlanga pito silia tu o na leanga o le anga iai. O le ofisa silia le diabetes New Zealand, Heather Berry. O ia wha lia, wanga i atu ni sila ili au sio le silia mare alfa milion o tingata. E a fia le mai suka i le roa fe fast volume. O le sterile mai suka le virtual diabetes registrar. La whaelo aing. E laka i le iwas furu o noa fe mata au po tangata wafia le suka li tau tau sanga o bawae. Ma au sia le tonsel au luas furu whaafe o le awha ingo ngase. I le wafe mare rufu tasi sta valo i le virtual diabetes New Zealand. I le wha poponga tangata e awhia le pizza furu i le iwas furu pasene. Ma whaari ai e veri. O le wha maunga o iei nei. O tūla la tātu i sei unga pido sili atu o na leanga e iai. Ma ia ta wai o le to telo tanga tela tu tele o lore tu ai ngore mai suka lua po le type 2 diabetes e mfana tolo ia le afia ai po le to mi milo ese I tu ai ngo swinga o langa e ta wona feel ai pa ia very o le vave na mo o le tanga te afia le mai suka o le sile po ile ona le lei o ni unga o le malolo ne ai o le melea e mo mia tele ai le tau tu lango ma le ato to sirpe ai
O lo fa ma po ina le diabetes in New Zealand i fa mo me ngor sa dinga Australia di le baso nei e fa ala u le stile pia o fa ingoi o le sneaker Friday. Ma ge very e mo mia te ngato na o e fa ngai o ia tino i le fa pe na o le alu fa le toleni. Ai o sa vari ya o ma fa ma o stino i te bioma o le a tele sa nga e ai i le mai soka. Ya taro talonga le tau le fiti ta alo i le talonga fai ple ya ubeid heida. Ta palasi matau faola i le fale mai no mai ana la fusu anga ma le tamasaina runchi shao i le masina tuluai ua whano nei leola. O heida sa ilo ai fo ia Nathan Singh. Ta fai ina li tuioti a runchi e mba a mautule Australia. I le taimina la fusu anga mo le champini lau panga IBO Asia Pacific Super Featherweight i la solusu mo leono le masina tuluai o ke topa. O lea ta mai rusu lima tau sanga sta palasi ma matpuia ina ua mai ar fusu anga ma tau fiat pale mai lau toka i le lava pō. O lo nausa matua ia Sebastian Singh ta ia tu sia ilunga ri tula o Facebook i le so i le mariora nausa ia fata sia i mani faa mai senga e au fia i mani faa mai senga mai lava ia runchi lava ia. O toi taliu ni ai lau laka pia Springboks Africa South ia le tulanga mua i le lorangi i le laka pia o maro malo i le lata aloga ma Scotland i le pōra pōtul sulua sulima e ulava sa le i le lei tele le lato ta alo le toi umia e le champigno ri por le rolangi o le tulanga mua le rolangi na ua mai le ona fato i lalo le All Blacks i Ireland la stona i lusi tolu sama tolu i Dublin ai ona fa malo si awara numero se fulo le flying Fiji te a kere mant sa fata i ai ona fato i lalo i ne Fiji Wales le so fast riva kare ma fa awa waida fa ia ina o le autari malo i talo ngas fulu es fulu i va aisa mo e mant e au pi ai malan score ta maua ia maa i po ta ia kikina. Ai o le score Max Jokinson le wingi Australia pa te ia le pasito a lima ale alo sa mo ia len i ke tau. Sa tuina manu malo le Wallabies fasu lua to surfitu ia Engelani Twickenham. Ai o uma le temi fatu ngina o le talonga. O se tasio talonga mata ina spuri score sa mawai e pona vai ai le fa ona fai masuia awa siri ai le to sumale 5 minuto le talonga. Sa ia le manatu Engelani wala tu fa tanga ina le manu malo ina o ovale ai le po wala tu numero se fulu Marcus Smith. Ai to lu minuto to le talonga ma score la tu loka maro i doji. Ai tai o le sulu o le ta o le Wallabies mai wana le pa singa le la tu le nei tua ma sa o le pati tuani ma e ke tau ia Jokinson a o kilia le score ma score ai o va su 2 minuto talonga. O te manu malo o sua malia pa ia o Joe Schmidt ele ngato le manu malo mo mola le Wallabies ya England i le malai la roi tuke na mi to no le iva te sanga ai na o fato a fa lua foi le na manu malo i le Wallabies i le Rosemont mai talo nga chef por malelua ai o se taso tu langa mata ina sa ia o le ave uma le mata li tu ai ngota alo ia le alo sa mo ia Joseph Okuza Smalling ele ofu numero se mo le tolu le ne tu ana Wallabies o lana ulua i talonga fai tau ria mua le mo le Wallabies i le rakapi. Talu mai ona lili mai le rakapi liki talu ai nei. Te whiriwhiringa sa te silingi ai mai seo talonga whawa malom. Ai o se tu mata ina sa iai e whātoru na kiki a mata le polo Australia ma whai e swari o na tuli ma o so lunga ma po i le latu i tu le polo. Ia ma leisio score le Wallabies sa ia setina. O se ta alo sa ave iai le mori lan mea mata le whai a onga Schmidt ma i whali ai o se le sona le lei tele lea mo swali. Sa toi wha amamulu le ikale tahia tonga i le lato ai e sumale lima su tasi i a Romania ai toi luas minuto de toi le lato ta alonga i Bucharest i ma whaia ina lusu lima sumale lima. O se unga sa le fifi ai tonga ai mai tai o se furma le lua masin te luai sa lato sasa ina Romania pasu male lima lusu wha. E li ka amarasanga ri pororangi frani li tau sanga o tea whaaria whaia onga tevi te tui fua o se unga sa le fifi te le ai. I le rakapili ki sa tu e manu maro la rakapili ki tu mai tai le tu sa mo le PNG Otik i le kamar sanga le rakapili ki al Pasifika i la sona na fito su fasu lua. Ma o manu maro umai nei le tu sa mo yang ta longa tolu le kamar sanga. Ma o si tia nei lunga no la tu fatu ngana mo le a o tu nei le Chillaroos Australia mo le kiwi fernte di sila. I le kamar sanga mo ri por Pasifika le wa fe mo le rufulimo o au merkasi. O le teni ta alo pa poni kimi ya sera koroi sa turi fafo ma ta longa ona sa poe sa ia lifia i lunga i esta arena ma kanga ia fa tu i lalo le ulu sa ma foi no le mpana toi fa on ta alo no le afia ngalo no o le manu malo tu sa mo ia fiti le vastal wai o fa mo tu ai no na no le ta mo sanga i por rangi le ko pilike to ma tai wa fe ma le fulima ia ma tom foi ngale ma te ma hatonga sa le mo ia to nga champini o ta mo sanga pastik ma Kangaroos Australia
e ono ai sa utiu tele lato tamfainga le skoe luas furu sofa ai sa alfia ki wisa New Zealand ia le tolopu i lalo i au whaatulunga ina numero lua ina o manamaro i apa podi kiri lima sofa sumale lua. But I want to make tell the killer rules Australia sa lato fatu ilo ina le kiwi France New Zealand lusu fa tala na mo ne yaso ang le lei soy foia. Malo soy fua, ol si Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu amo, se kia Radio Samoa. Te mele mele wanti le was fulu male tonu miru te bute e ia le tu lai tasi o le nawa whafonga le turu e se whapoponga nao tātou tala i vai whurua o le rifo ia wole pe ora funga nātu le sunga fo ia se uli manau le ifi mo se si whapoponga i le tu lai lua o le te minei e fe whilanga o lau whatasi me fo ia le sunga le lipule o le tautopana unanga a le company a le DJ Sound a wafo i le whanau noina o le la tautua whatala vantu lau fionga le pepe ma lole ngā lue e malo foi le sa ile amatanga o le ia vai so fo o tanto olia ia e kimu longa le kai toi foi mai mal malu luso ia lange mai la ftelenga a Fofogamua fatalo fat foi pa angal tato pokalame ile ne yauli la songa fua yo o mane foi la timo le pe o tau pa o lo mai ia le ilonga na saule vela le mana o mie el totel ia o le malu mana ile aso ia o te lo foi ia au ngati foi mi la tu la fenga luenga i lunga la wala te mine ia Fofogamua wale le ia o na e malu rulo office le te tau fa longa tu lo si fonga le pepe kai kukusa le ia kalio o le version te nei wo ke ia le amokio o le kali fusi ma o el furu ia u fa pelo nyere ilali si dia lo kamano lo ina ni te iwa pisi a tua ia le taringa ia te tia ia mai la tofu le makio mafuka inga ia le pe ia saule le ia e tau fa pena le meleo masalo la o la vea mai lai ile tau lo wafo o tau ia matu fa tanga fireworks ia na mata mai la stona i fa toa uma la solua ia wal sa villi to malu lu la fiafi ia sa tau fa pole fo sia matu e kale se fa pe ai longa la to tele ni se anga i mai e fa ta wala to fireworks ata la fifi se man e talo le val po la solua ai mai a umaloa ia matu fireworks sa au mai ia to tele lanto atu tar se fu tar sutas ia ala wa mato fa malulu ia nga i oi papatoe mai si mea lai fa tawai ia ona wale ma se mena toi mole to fo fa tai tele lava fo ile malu la tunu sa nga i me lango fa mo se mato e kalesia ia le sai man ia wa fa pe ona taulia ma ia me fa pasa au mai matango fi fata ia alo fangia le tua ia o tau ngaruenga ma o tau ainga ia ona o le wha alu veo tau selen ia e wha whiwhieta maiti i fireworks ia a lea tātou te lo matau ngata o soi fuanga le wai tātou i New Zealand se uman ai o te whai atu Antonu masano pe whioloro se pasene o le malo le atu sa moa nei lo te lo au tongana na whiole tau whaatau ngāri leo pepe ia o tūlanga na ai me se foi o le na pa utono vai aso foi le lo Diwali pe lo foi nai tato uso mai intia I fiti ia mai la to mai intia na watu e fata ia sa to te leo la tonga AFC la to ifa mai ia ta penanga lava la motalo le anapo ia e ui ele tau la fa mo aso to mana ia talo ngali Fofogamua o le tūlanga na ia au whea kule mako au makamaka ngā whire fia va ai le siaka e silia ku le siaka konga kausanga fuilo le ata le utanto va ai tu ia e mai ua ta mai ai le upepe ele se me ka popole fu le tulanga e pe le tale ni alo mata mafana ai le ngatele so le ngo vai ku lai ko furka o ka mani male marka ko saina le digi saula no ia o lo ia fenga pa anga al tato digi saul male au le Papua ia fa pena foi le au tonga ia o le terminei ia o lo fanga solo fe fufuanga le mane ia la vole mai foi al bato mal tato to Samoa ia pe ala vale fa so ia ai
o tulangana e whawhiwhi nei fo. Ia, o la olo au ngā fo i le tautua nei o tātou tangata tonga i New Zealand nei ma Australia i whātango o tapa matulanga whapena. Na umwhaion mau el sosoani mo le au tonga. Ia whapena fo i le au o Papua New Guinea. Ia ai o tulanga i e pe o tau wawa i atu tau sangani. Whaisi maurunga to le vole i tonga pa whatustu se a tātou. Ona tātou au le na ave mo i api e fau tele le tele o tama. Ia ai o teilua. O le aua umata alo mau stadia ma New Zealand. E tasia le au la toi fia pai me e al matemato. Ngana o tātou au. Wa te tātou. Le nā laina le sau lunga le semi-final le World Cup. Ia talo si ai o tutau sangalia. Wa lava tā pena le tātou au. Awa le la tātou wofi mai nei lai tono tamu sangalia. Ia awai ia afuai. Wa tauna tu ulo le wha au e o tono tamu sangalia. Pea wai le mwhaina pa u New Zealand, e le lopo ai le la alu e tua i wa New Zealand la sa tauna alu e tua i England. Ai ofi me tātou e whaitata tamu sanga ma Australia tau sanga fu. Ia, o le tūlanga nei, ia, peona e sauno ina e whisila i tio ala mutam whanau o le tātou turu le i tono le toa, ia la foi e le i anga i antu i a Crichton i maleli i o to, a tono o tau sanga fu, i o toi mausali mai tātou le upe, ia ma o le a maua fo i le avano fo i le ngalu e whaatasi ma le tātou au nang. Ia, pau fo i si mea mana ia. Ia, e le i matua tinga ina tele Massey Road ana po i le tele lau whae pu o tā vale ma se tu lau ma lau wha le ala tō fua. Ia, na singa tamai taimi ai na wau marta longa sa wha le fo le fifia ono mana i o tā longa. E ui ali malo. Ia. Ia, e le i longa lana matua pisi te la mato. E na mato wanga i ala tu lai mau te oi Taili City e mamoli ia se tasi wa tuafine sa mato whailotua nafi. Maualo la mato i nai Great South Road. Lea matanga o Great South Road ma le sauri o tau. I le poloka. Wa laki la na mawhaiona to e tau matau. O solo i o taura e o il motorway. A se upula waso mai o tau ana po. Matua le au ngā e matua i poloka vasolo atoa le Great South Road. Ia, mana tua. Ia pio le lau mua na tonga pea o i meni o ta longa o na o tau. Tātou a ia i mangili. Ia pio le lau mua na o tātou Samoa. Ia i fwr kai miau mai, ka mga uwhalonga whunga o mailu mai i wha ve vesi rumar ka paka le panings. I le si vai aso yon to atu. Ia o na o le tūlanga e pio le. Ia le wha mo mo e fo i santa pena. Ia ai, i se le mātanga o whika ilo i e penga i sisi ngā loka se leo leo. Ia wale ka ke wa ia i fua. Sole, uo o i koe ngā i e mo e ngā fo i e la popo ala wa whai e mafu a li leo pepe. Ia, e il tinala wo so atu lana ka poki foi le se vai ana ia mo nga matula nga pape ola wale atu ola le so lo tau e fai nga fu ai na fai nei ia ai o le mana ia o le nga ngole o support ia wai te lo vo yo Australian men fatalo ia na tatu va ia le motoai tu mo le stadium le au support atonga. Ia, tātou tarsia tātou au ia o tātou sangala. Ia, ua mawus tātou avanoa e tono o tālonga ia. Ia, ai, so manole tūlanga o tātou tiji sao, o le tātou sei munin whaatino la so asfarailen tenei. Ia, nā le tasi wa tātou entry in whamanu ina, o le top up sa whatau online, malafo i le fitu tolu o tasi i valua. Ia a le ngoa o lo le star ile account le online no sivao.bonifacio@gmail.com o le email na sivao.bonifacio@gmail.com e fo le entry Australian famaniena o top up na fatau online fo la fo le fitulua ono valuono i vavalu fitulua ono valuono i vavalu o le ngoa le alu le email o shane@gmail.com ia o whanongalongo mai ia sivao Bonifacio ma Shane Tuilang. Maua 5 salau New Zealand sivao. Ia e maua le 5 salau Australia. A Shane, ia mau whamai ai fo il tātou promotion o se fulu vai aso. O whai after to whailonga tai 5 salau e tolu mo New Zealand. Tolu fo i tai 5 salau mo Australia. Leo tā pena tātou promotion for Christmas. Ia masalo polisi lua vai aso. Ia wataona whaalau i loa te whailunga tautua al tātou Radio Samoa. Ia ai mo le tfot faftai tele ai latou ia sa va pe fo yona
participate ia pe auai le tatou promotion nei ia e ui ana le tolu e manamalo i New Zealand pe tolu i Australia vastaitasi le mafai ona malo ma le fia sefulu afe lea e auai ia tatou faapitoa ia ona le pahuana o tatou seleni le mafai ona tau e faasoa atu ia tatou faapitoa ia tatou talia le krismasi ma tausaga fou atonu la mo nisi faapitoa i manisi faailoga e aoga mo tatou. Malo fa taya le pepe ia ole tulanga vo ile a ele alu ai fa tau se top up ia longo winga ngale pakia ma le po ma fa pe e po afia e pe usu mail pe sena po afia e to isa wa ia o lo silfia lava le malo le tunu o top up digital le ngata na mau ai faloloa ai tono New Zealand ma Australia lo no winga o dairies o convenience stores i Australia o pampensini o supermarkets tamai al Woolworth ia le sa fa ngor countdown ia le wa matana na suia to fo le Woolworth ia matele a supermarket i New Zealand te alwatu a FCD e te mana o top up digital umana pay print me lau li city ia o lo tu sia lungon li city ia le numero over se lau le na tango e vili ia ang ta fo e vili lo we country ia o lo ye le website digitalrecharge.com e te alu lai lunga enter e details ala voucher fa tau ia mfati no ilo top up fa ngofia lava fomu le link malo fa tai on si va nga ta we te fia sound no ia le pepe ia le itu lunga ina fo le tanto filo inga te vai tu lava o nga wa ko ki kia o ke mi ngo ia fala pe ia tau sa o ia te tia wa matana nei fala o fu le la vai usu ia ai fa manatu masani tau tu al tato Pacific 40 la tu talo favat ia o lo mfaiano fa nga solo ia so uma na lo wanga ia lunga le website pacific40.com fili fa lo lo ia pe fili fo la wa nanga wa mfaifana fa cash power mal pilu vai ia lo ia fa inisi lo fa nga la foi voucher sanga i fa lenga pe le George's Pizza ia fa pena fo ia le tato fal pizza le nai tau ese ia naim of tele ia te alu ai lalo takeaways le heading takeaways ia o lo iai uma ia falenga ia lo iai fo ia tatou tautua mo hotels ia fapena fo ia o lo faufale i le Bluebird mo i latou o lo tautapena latou galuega e fai ua le la lata te mea siasia tua ia le totele o tatou i Samoa ia lauga pisi nei aiga a mata fai fale ia tau faalava nei moega masui ia faamalama mau uma la o loa nai o tatou Bluebird na lafo a le talofa voucher iai ia i foto ainga fai le oko mea e mana mia o le tatou websites o le www.pacific40.com ia fai ngofia lava na faaaogālau internet banking ia po lau Visa po lau Mastercard ia mo nisi vaega o le tautua mana mea fesoasoani faasotai mai le olua tasi lima ono tolutolu fafā ia e manuia tele po kalame o tonei aso fogamua tai o la tatou whapedai o na whai pe o le sa noa ia mantuane au whala au a kokoe a mai o le fui kake kale ka ika ia e ka kokoe whiloa i le pepe ia mani e tele laso soifua soifua mai ia manuia le fionga le li pule o le tautomala unanga le DJ Sound le pe o le whaafunga atu iai ia male au unanga foi a le talo fa voucher makuala vea le au pepe i le me tau o le fulu o lono winga ia e tau mamau ma le au pepe ai alu pe fa tau sau top up o le DJ Sound. Los fuluono minute o le ute anei ia le tasi le uto maustemi o le au nantu le polokalame o le airito o le ola. Tasi limoi vatu. Amo. Fai mea alofa i ainga maua i Samoa, e ala i whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau ainga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au i le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Awa ni MBC whaasala laua tu sa o Radio Samoa le tamara sanga teto fitu ale malisi Pacific 7's lua afe lo sumarfa
Mai le balai o le Manuka Rovers i mangele i le aso tona i lua se fulu tolu o November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le Aoauli nei whamoemoi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolongo mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Humana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le Malisi Pacific Sevens o le lua fe lusu marfa. Aso tona i lua se fulu tolu o November. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. O le Parkinson and Bowel skill wa silia mal se lau tau sanga lana tau tua i le ngao sia o maafa manatu ananga tā. O tau sa ili sa maafa manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowel skill na amatanga o sia na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Vala au lole o valu se lau, fitu tolu tolu, fa tolu tolu. Pe emaili le info@parkinsonbowelskill.co.nz mo nisi whaamtalanga. Tasilima i Fatolu Amo. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa tātou atunu mai le tātou polkalame o le arito leo lai la matanga le yaso o te fiafiela vai whawhiloai ia te oe o mawhaifoi o na whaatasi mai le nei yaso. O le momua Samuelu tolu whai upesifuluiva o lo iai le tala whapea ua tupua e Samuelu
saya te ia le li ua le mawhai o nei vale sana upu. A le upu mo o le aso le nei whapea e mawhai ona e le pisia i le leanga. Wai loa o mene o le leanga po le ami o leanga e pipisi. E tele tangata ua a whaina o lato o langa e mafua mai ona o si o manga e ola e ai lato ma spenda ile tele o lato taimi. Whate ta inga ia a peo ta baiti fo ie tupua e se a inga whaingata se a inga le ai se whaatulangana le lei e tu whau ta maiti a le ai se wa ainga le lei le whaata e le lea le ave le lotu le a oina a tupua e la ta maiti ia e a whaina fo io lato wolanga ia po ta maiti fo ie ma whai fo ina pisia ona e o ia onga ia e watu se wo e wha wo ai se ta maiti associate ai o lato wolanga o le metu pe uma e fo wa whaina fo ima pisia i lato o nisi fo io o fale whainga ruenga nisi e a fia ma pisia i lato i le leanga ma ona o a mionga i tutonu o fale whainga ruenga e mai se fale whainga ruenga fo ia ele ai se tūlanga hava ma se matatau tangata i le tua ma se vale lei o tangata wisi tangata na watu ele pana lau vale ia ai ke ua alu le ngaruenga ia pe lua pe tausanga ai ufong kwa pala vale le ngangana ai o nisi fo ina watu ele loa inupia ele fai pati ai umai fongofo se fo tangata mafuta ma associate ai le olanga umai kwa ese ale mea le leanga le olanga lona wingala e mafua mai ona o le olanga le nei masi o manga o le olanga le nei e dominate ele pongisa so se mea ke ai le pongisa lona winga o le fai ngofia i o nga pisia i tatou a vesilila a fai o pongisa le tele o si o manga o le lalolanga fa mata lai e se ava no e mafai ona survive ai tatou ma tatou whanau ina ia le pisia i mea o le si o manga le nei o le tali i oe a e wha maunia le tu spai a e vai tala le sa tatou fai tau ai e le tala i le tama fo ile o Samuel ia manatua ia Samuel o Samuel o le tama fine fo ile o Hana le sa le ai sana tama na tangi le tu au mai lo Samuel o ave o tausi e le fai taulanga po le o taulanga e ngo ia Eli o ila na ave Samuel ina ua o te Samuel ma le susu o matua lava ma ola e ina ma tausi i te tonu le fale o le tua ai na ia le whanau o Eli e to lua lana whanau na te lua lana whanau fai mai o le whanau o Eli o le whanau u lava vale te le ila ua o tama fai mai sa la whaia le ami o leanga i luma o Iova le tua Israel sa whaia ila tamane ma whaataita inga leanga i whanau o Israel ele i whaalongo fo ilo la tama ai wala whaia mea matanga i luma o le nu o Israel sa ta taula ona pisia i Samuel ma foi langa lenga va ku Samuel wola fa kasi matamane akelo ele i pisia Samuel mai am yonga tamane o fasili asia foi mal tala tu spaia o tupua e Samuel saia teia le li kelo o le tau foi le o ino tatu fanau ile fionga le tua ma ia fausia ma futanga tatu fanau ma le li fa ola o Yesu awa foi la so se si o manga e anga ia lato o si o manga pongisa ai a fai watu ia ila whanau watu ia tatu whanau o ni whanau wa o ina ia so latu so tanga ma le tua kilo e mawhai e le so tanga ma le tua o le malama o na ola la tatu whanau i le manumalo i soifuanga ma si o manga po riuli so le sona mo o le aso nei po fese no fuanga o ai pe pongisa le me o ai pe le ai se malama o le tua o ai e mawhai lava ona e survive maola pe a whai e ai le li whaola o Yesu i te oi. Ia whasosuani atu le tua i te oi. Ma ia whausia se mafutanga o e ma le li whaola o Yesu. Paule o le avanoa e mawhai ona e ola i ma survive i si o manga poni sao le lalolangi o iai. Mo lau whanau fo e whapei sau whanau e le ioi la onga, le ioi whainga ruenga, te talo i le tua mo lau whanau. Ina ia fitia i la tau i le mana o le toto Yesu. Mai si o manga pongisa
Ina ia vela whanau ma whaamanuianga I si o manga pongisa o iai lato. Le tua o matu I o ina le pongisao so si o manga o le neila lolang. Matu wa ai ma whaamao nia I meo tutupu. Au matu te talo whaipitoa mo lau whanau. Au malau whanau whaaleanganga o lo e tu wina I so o se si o manga pongisa. Ina ia whai lato ma whaamanuianga e whaasusulu lo malamalama I mea pongisa. Whaafitai Yesu. Amen. Maria, oi, Sofia,
worship team si I le whaawetai e tolu atu I le polakala mena o le a fo I are to le ola I le reia Aoauli o le asunga fua mai pastor lafa e le kopa o le Assembly of God mai le fio ango lano I le motele se la fai o la to musi si whaapoponga I le aso a tai o se le mantongo fi e o le whaau fo I le moli mai le sunga le whai au le rivango le au ya ele se singa fu ile le male meo le titania e ola fa tasi male saito ya wa kwa titania tak kwa kwa male saiko fa le kongo kwa male saiko ai le ya la na tape na le ola ngolo tomatiti si po ofia ma fia ya ngai e yai level te e toi fo I mai e fa ngai na upu matala ina o ina e nai ona matua fa be fo e matua ona matua ya le link Moses si whaapoponga I le taimi masani I le aso a te haupa a tātu o ria I le alo whamalanga le lei o le tapa au I lunga. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le wana choice fulu famiru chona tale o le tula e afoi. E lua tale lua on toi au tula o tala na e whaafunga I le tula. Tasi mai ya se yuli umalau leifi wa la vale long puyiri o lo topa ia ma lo o topa malu. O nisiri o tato whaalinga lo topa mai le official radio Samoa wa la vale long puyiri o lo o topa ia ma lo o topa malu I le tulanga fo e pio ni ai. Ya nisi o wha moe ala wha pele ona wha tonu wina I le whai unga o le nei fo I yaso ya mo ainga o wha ala potonga ya ele ngantoi lea ya o mafutanga fo I totonu o ni usila nei ya ele leile usi mai ala wha fonga ya mala usila sila Talafa Samoa o le Team No Excuse Zumba. Mana tuala tātou Zumba le Team No Excuse I asa tofi e pe o na masri ai I le OMAC po le Otara Music Arts Centre I le taulanga whaataui Otara I le afo le ono I le fiafi e le isa tongi o le nei Zumba sumai tātou fia ma wha malostino whaatasi a wā le tātou soifua maloloina e maua le tātou Team No Excuse I le tuatusi o le ono pa se lau Ono pa se lau Alexander Crescent I nai o Tara. Ya ele le yare anga I fo I le yai. Ya walawa sina wha malo si tino I le nei vai tau. Watu lata mai ya so mawhanawhana. Ya ma watu lata mai foi. Le vai teimi o le se vai tostoso. Ya ma le mea ka o le I solo solo. Ioe. E le vape o le mole meo le mo king o le aso le la nga e fa yalo o fu mawhanga fu I vea kwa ifo. O le isi e tātou wha silanga o le tusi o le vau fili ia vape foi ia le tusi o le songa ia awalawa ia lau whaitau iai. O le tusi o le vau fili ma le songa a wade ngalo sa lo minga o le tusi o le songa whaatasi ima le lo minga o le vau fili e mau ai whaala penga o Samoa I se sifo tutuila ma manua o nisi o tala tu o Samoa o ala ngā upu o le matafa i o le matai le whainga o whaala walawe e pegi o whaai poiponga ma liu o le usu singa o a inga fe sila whainga o Paolo o si I whaalalo whaala nginga o le o I Kalesia ia ma le tele o le ngangana o whaalolonga e fitu se fulu tala le tau na o le ofisa o le radio Samoa I le tolu ono Hobo Avenue I Marukau e maua tuwai saulominga. Morisi whaamtalanga, vala awane I ala tātou ofisa, I le numera masan, ia lua o nalua, tasi lima I watolu, lua o nalua, tasi lima I watolu, I ala tātou numera. O le ofisa mwheona evala auma iei, taimi whainga luenga. Ai a wheo ngai le leilau sa veu, ia e malau I whalata, fo I le lunga o le social media, ia ma lunga o penga ta whailangi, ia nga isa o ai tai lalo le shopradiosamoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz e whai mai ai ia sau oka whaafutai. Male tātou whaalinga mulimuli suli ma wheo I le ainga sa se mua I vai ngalo I le pā.
I le ava tele ma le whaaloalo tawai e talo atuai lo o taupa ia ma le mamalu. O le awhaia le fono alo tātou a inga i le aso sfuluono o le masina nei o Novema lua hafe lua wha. E whaia le tūlai se fulu ma le lua i le Aoauli i le tua tusi lea o le fitu Lincoln Road i Henderson. Tālo sanga atu e mana o mia ia lo a wai whaatasi. Ona o se mataua e fia talanoa iailo tātou a inga wha mole ia wha so taifo le numera lea o le olua tasi iwa o lima ono. Olua tasi iwa o lima ono mo nisi wha matalanga wha tangelo se nia le tātou wha linga le nea e se mua momoe ma se mua fantu. O nisi reo tātou wha se silanga le umatauru mai le official radio Samoa le rifo i vaengo le Aoauli ia wala vale longa puia li o lo taupa ia ma lo o tau mamalu fo nisi o wha moe o la wha taunu wina. E lenga tangi le reiva ia so me se lava lona wha iunga e pe o le wha singa ma mafutanga fo i a inga e kāle sia ma wha la potuputonga. E wha tala wha tuwa i ai fo. E ko kile au ko yo ke wa e kurunga i makwale e yang ko ngaruenga o whaia. E hai. Tala wha tuwa i sia uso ia se Yuli, Kevin, wha se Sheila. E hai, wa iau whala o le mea na wa tau wha le tonu e lau wha longo o le whaima e tango tia i whala au na vantu o le format. Heidi Key, o le mahuto mai nai Brisbane au se Dalia. Le uso ia pa o Pidanti Williams. E pe o na malanga mai e wa fo i le wha moe. Ia mo mapu i whangalele le mauto Samoa i leas freely. O le nei fo i vai aso. O i marisile i sina leo le uso ia fish. Vito Pau. Marietta. Io e sito i no ameli wha moana. Male to ngā pāua i le laumua i Wellington i nai pōri rua. E seta tango moa, soli, e si arkana ngō whālongo ia o e li le as. Mai vorkana re si vāenga o le ngape pese ia o le vāsong ki ia e whawhitai o le tate mafuta. Whawhitai ngā musamara inga nai me le pone kuini sawe lio, e seta tango moa le uso ia pata le malolo ai pasi la vea. Ia o sao tu au mau tu male mafuta mili ni vaenga o le Aoauli. Radio Samoa. Taslima i watolu amo. O leo au maua le tala o le ni le au soka Samoa. A whatalo whantua i le whaia onga, whaia unga rangolango, whape fo ia le afo. Le tei malanga. Ono whape leo na malanga mai ni New Zealand. Ono i le talonga whaavao malo ale au soka Samoa. Ia, ma le au wai fo a New Zealand. Le au telele a New Zealand ta ua o le All Whites. O le whaka o whaalonga o kule o au i e lea mea. O le whaiunga le vaya sone. O le talonga mo muana New Zealand. Ma le au soka lea Vanuatu. O na o lola ia lea i lea so ngā fua o le vaya so fo. A so fo reile le whai le talonga New Zealand ma Vanuatu. A o lea so ngā fua o le vaya so fo. O lea o le a whai le talonga le na. Lea fo All Whites. Ia, ma le au soka lea Samoa. Ia. Ma no tuai le au malanga ia me se vula au ta alo o le tamasanga o le World Cup qualifiers pe o le sauni atu le au na Samoa le au soka Samoa i le afo le fitu i le fiafi o le asunga fua i le vaia so fupe a tātou o lia lea i lona lofa malonanga le o fefa ia i le Go Media Stadium ia po le no whanga le santa ua momoa o le Mount Smart Stadium i o le ngā le avi esi ale Mount Smart nga wako media le na pisa o i foi le au tonga i lisi vai aso ia e whamaloa tuai o le whamai o laila lo i fefo i Waikato e le la tu talonga le sauni e tu iai ia masitasi lau kalapu i lalo o Melville United Football Club i nai Waikato o le sauni e tu i le soanta whamaloa tu i le uso ia Rodney Stowers ia ma le la tu malanga o le malanga mai tono New Zealand wa foi le fa moi so e se mana vai kafi na ai se kama kiki pa ua ko foi le vai kafi o le fa ka longa e le nganta ile o ka ko vai kafi Samoa e mo ia malulu e le malulu kele o le vai kafi nga ma ko inga ile me o lo ye le sifi e fa ia si malulu ke wa fa inga se o te mana tuaina si o u ainga ile a
tanga sayai ile matitiva siyokuta mama na matafangota masiyo utina ile umukuka masiyo matofaleo osayai etau patu lo na fola ae atu la ua onga ufa atali le faiva ma uta fui paelo mala uamu o te savali le nu atoa e fa ataua ufangusia se tupe mola upilia onga mami afai asio uainga Lele tango lima sia uai tele ifia ai pe o te falolo na o la sa o lo to ile faleo na mativa ile tino ai sama o la maya ke riso fa fitai ile luanga luenga le salo fa o mato ai Faita ito alua a esusu elava le famalama ato ete paitua ile fainga ta ole olanga nata wasa baye na imatua ele kalulu angalo ekta wamanuia imatua Lele tango lima sia uai tele ifia ai pe o te falolo na o la sa o lo to ile faleo na mativa ile tino ai sama o la maya ke riso fa fitai ile luanga luenga le salo fa o mato ai faleo na mativa ile tino ai sama o la maya yeriso faxitai ile luanga luenga le salufa afita mato ai afita mato le mativa Lele tango lima sia uai tele ifia ai pe o te falolo na o la sa o lo to ile faleo na mativa ile tino ai sama o la maya ke riso fa fitai ile luanga luenga le salufa o mato Frank say sola ma DJ Twitching alone mativa al termine io lipsticky ma o se vai muli omi fonga foleono io malowisu se pole ma lo so i vuota vita poi langie mama se uli malawni fi banta to tala i vai fnua to e dan tu per mai ala fa tunga le ding mai le fitu lima o mai o le di vai ngola so io oia ngai ki rua misa wala marenga o le fa le ko mereka o ka la uhani o la uhani pa sili te pa tu saina i se apa la pi o se pi se pasili
po se pasi que mai piti pasi na sapasui Oni tamato balipi Apa lava watonu watonu lau pinangalo tapa ai poipo Avane ile malo Ele anga ole tatua Etele ai ole ti apolo pe Basa pepe Ole pepe ole po Fofogamua ia whaatalo whaat fo i nei tūla, i le kāpoi ngale tenu, ia o tāru tala wa fo lau whafongamai tala tumua. Le fia whailua i ta ilu le hikoi a Maori ia David Seymour. Le eise whalongona le leo i la tau sa whaolo tia mai sa wanga le malo i tūsa ma le whaatio senga tai au. I tā longa o le tamafuso fitu o whanau soi pua i le umai ar fusu anga sa whainai i le tuyoti whafongamai i le whalau te leina. E leo fia whailua ia ta e le savari te a Maori le hikoi i le ta e le pātia le actor David Seymour. A matele rātou savalinga ma le whaatumutumunga o kilani i atu i le Parlemene i Wellington. Ta whaare e Seymour, o loo a wanoa mo se whailua inga ma ta e le hikoi. E beona te te eila na tūla whonu tau whaofi mo ma tau whasinsio te ngai ngare waitangi, le Treaty Principles Bill. O sui o le hikoi mo le tirities, tātou wawhia le wawea na le la mo le te talo. A rumana i le savalinga i le lau mua mo le iwa aso. O i ere wha moe e whai tau se furu mo se furu oafi o tangata le a wai le savali, e peona tāpena pena i ai leo leo. E ulawa le tūla whono si mua, le sini au tū leo le te. Ai wātunga le whoitunga te Māori a winga i te punia o le pūlenga o soi fuamano roina Māori, le Māori Health Authority. O whapea whoi o nela ta ia ta o le hikoi i a tangata, ina ia tilo ane ma tutoi ni tūlau tau whawalea, o whai e lunga o wala sota inga lo tele. Wala tō whāri ai o se numero i tūlau tau whawalea, o wai e lunga i tūlau o le Facebook. I lalo le ngoa o le hikoi mō te tiriti. E beona whaalau tele nai se so tanga tō sao. I le whaasala la wina o le hikoi, e tā paini fo i tupe. Ina ia sauwhi ai, i le ata. E leo i eise wharongonda le lea i la tau sa whaora tia mai sa wanga i tau singana malo, a lumana i mai whatua singana malo i le aso a taeau. O le a vea masteimi au ngā, e beona whaari ai le aulongolango mo i la tau sa pia ni sa wanga pe ta. O le a le ini tau i o foina e tāua tele i tangata e mwhai ai o nā ngā i luma i o latu walanga. O le pāngo tai te niti, mo le li sa whaora tia mai i le tōla o pinga whaakfita a le te paka pakari, David Beckley. Sa ia lone le toni sila, papea, o tau mo whainga le malo mo se toi whaale leina, e le wha maoni. Mai e tā wai e fia wa ai le malo, o whaini tau i tangata sa pia, ina ia toi wha fo ia le mawhana whana i o lātu wolanga. A wa le whiola le māti tivo ni tangata sa pia ni sa wanga, e matuai le lava. O le ri professor le University o Kilani, Stephen Winter, sa i whalia, ua iero na pupolenga. O ro tangata sa whaola tia, o le ale fia le teimi o le whaamangalonga le malo i le asoa taia, o no le ale ni taui e o foina. Mai e tā o foi, o se mea i le manui ai, o no le o te ale tolu tau sanga au no ma se ngai o inga le lei, i le toi whaale leingo maafianga, mo le vanga telo tanga te sa pia. O le mana sa i o ina i te maitai komisina mua ai ara tau tangata, Rosalind Noonan. Ai whaari ai e la ngona lana tungalunga mo tangata sa whaoratia. O na sa manino na whailo ina i minsta sa ngafa mo le mata upe whapea. O le ale ese tau tinongo ni tau i ato toa, e le nao se whaale leinga, wa avea ma wha mua di te minei. E le o mautonu foi a Professor Winter, i le ngai o inga la tamai nei ale malo, e ave tau i tangata sa whaolatia ma isa wanga i whare mai a Lake Alice, o nei nei nao le Lake Alice, e tangata sa pia i tau singa ale malo, ma e ka le sia. Wa fetai ai kampania New Zealand fa au papuina la to lo matai ni le mautu i lalo te inga President of America Donald Trump. Ai o so tanga ma losi fa su ma lo fa ono so so nyai. E pui a me ta wele to no e pena fa ai e la to e to mai fa to. Sa pro misile President Trump e fa ma o se to pe fa la ponga. Tongi ni so lo e fa au fa atu America.
se tulanga toe fa ono fa au ye tuana ngolango Amerika mo malo Ukraine. O di polomise fa ono tele se toe fa tulanga na ni suinga tele so tanga fa portiki fa va malo ile tulangi ole Indo-Pacific. Ini la ptainga. E fa fita audio suinga le tau. E fa ono fa se ese mai mata upo tu. Ale fa inga malo Trump. O le stream mo fa pa ele ni New Zealand Peter Watson. O ye fa lia. A pa pe on fa ono ye ta fia ngai pu nga Trump I tu pe tongi fa ala ponga I olo fa o fa fa lo te fale. E tau o ye se fito sani le tunu o tu wala tu so tanga fa su e malo. Fa dia Watson I le sao le sui pare mia man mi stau le vai fa New Zealand va vasta mare Winston Peters I le so sani. O no lona fa alo no mi tele America. Mai lo te fo I le vai nga sini o te inga fa nga malo Trump. Ma ia ta wai I lona manatu o le ale lei telo na tau tuaina New Zealand I le whai ngā malo o Amerika o le aiai. O no tangata I Peters, ma isi sui o ofisa Peter Sili o na lelei I New Zealand. O Watson o tangata I investmenti I whale tope. Ma si tangata tu mai whabito I ai ingo whato inga. E pe ona sa tau tuaina matafa yo I lalo whai ngā malo President George Bush, Bill Clinton, ma Joe Biden. Ma ia ta wai o tuperitongi whaalaponga o loa patino o fuafoina Trump. O le a pia tangata fa atau I Amerika la wala tau. Ai o le a fa avaina I tenga lungalu o apianga mo tunu fa paanga ma Amerika mo fatu inga. O se fa ala pro motonga mo fsio sani nga singa sura mai tuka diabetes. O lo fa ma mo poina se fa mo fa ala ulo ai le sina fia nga singa se. A o fa to toina fa mo monga. Ia se tulanga I pia fa matalina o se tulanga pitu silia tu ona leanga o le anga yai. O le ofisa Silio le diabetes New Zealand Heather Berry o ia falia wa nga ia tu ni sila ile au sio le silia mare alfa milion o tengata e a fia le mai suka le roa fe fast volume o le sterile mai suka le virtual diabetes registrar la failo ain e la ke le iwa sfuru no afe mata po tengata wa fia le suka le tau sanga o vai ma au sia le tonsela luas fu fa afe o le afa ingonga ngase I le roa whemare rofu tasi tā balo I le virtual diabetes New Zealand, I le wha popo mo tanga tai awhi le pichapu, I le iwa su pasene. Ma whaari ai e veri, o le wha mau maunga o iei nei, o tūla la tātu I sei unga pido sili atu o na leanga e iai. Ma ia tā wai o le tō telo tanga tai la tū tele, o I loa le tu ai ngole mai sukalua po le type 2 diabetes, e mwhaina tolo ia le awhi ai, ai po le toi me milo ese, I tu ai ngo swinga, o langa e te tau na whio lai. Pari e veri o le vave o na mau o le tangata e api o le mai suka o le silet po I le o na lelei o ni unga o le o le malolo e na iai o le melea e mo mia tele ai le tautu o lango ma le ato o tō o le sirpi e iai o lo wha mao po ina le diabetes in New Zealand I le wha mue mea ngore sa edinga Australia di le baso nei e wha alau o le stila pia o wha ingoai o le Sneaker Friday pari e veri e mo mia e tangata o na o e wha ngai o ia tino I le wha pia na o le alu le whaletoleni ai o sava varia sa uma fa Palestino I te miuma o le atele saunga e iai I le mai soka. Ia taro talonga le taule le piti ta alo I le talonga fai pele ia Ubaid Haida. Ta palasi ma tau faola I le fare mai no mai ana lampu suanga ma le tamasaina runchi sao I le masina tuluai ua whano nei leola. O Haida sa ilo ai fo ia Nathan Singh. Ta fai ina le tuioti a runchi emba amau tule Australia. I le taimina la fusu anga mor champini lau panga IBO Asia Pacific Super Featherweight. I la solusu mo leo no le masin tolo e oke topa. O lea tama I lusu li metau sanga sta palasi ma matpuia. Ina ua mai ar fusu anga matau fiat pale mai lau toka I le lava po. O lo nausa matua ia Sebastian Singh. Ta ia tu sia I lunga I tu lau ar Facebook I le so I le mario lo nausa. Ia fata si ai mani faa mai senga. E au fi ai mani faa mai senga mai lava ia runchi lava ia. O toi taliu ni ai la ora kapia Springboks Africa South tele tulanga mo mo ile lulangi ile kapia o mano malo ile ta lo ma Scotland ile po bottle sulu sulima e ulava sa le ile le tele le la tota alo le toi umia le champigno ri po le lulangi o le tulanga mo mo ile lulangi no ma ale ona fa to ile lo le All Blacks ai ala ni la stona ile se tolu se matolu I Dublin ai fa malo se awora numero se fulo le flying Fiji a Kelmant sa fate ia ona fato ilolo ina fiti a Wales to so fast riva carrot ma fa wa wide fire ina o le autari malo talo ngas fulu iba aisa mo e months e al pi malan score sa mo ia mai po sa ia kikina ai o score Max Jokinson le wing Australia fa te ia le pasito alima ale alo sa mo ia len iketau sa toina manu malo le Wallabies fasu lu to surfitu ia Engelani Twickenham
ai wa uma te mi fa tu ngai no ta longa o se tasio ta longa ma ta ina fu sko sa ma wai e pona vai ai le fa ona fai masui a wa sili ai le just ma le minuto ka longa sa ia le mana tu e lani wala tu fa ta ngai na ma ma ina wo over ai le po wala la tu numero se pulu Marcus Smith ai tu lu minuto ta longa ma skola la tu loka maro I doji a betai o le sulu o le ta o le wawa bis mai wana le pa singa la tole nei tua masa o le pati tuani ma e ke tau ya Jokinson a o kilia le le sko ma sko ai o va su tole minuto talonga o se mano malo o sua malia le pa ya o Joe Schmidt ele ngato le mano malo mo mola le wawa bis ya England I le mala la lo tuke na mi tu no le iva tu sanga ai na o fa to fa lu e foi le na mano malo le wawa bis le Rosamu mai talonga se por malelo ai se tasa tu langa mata ina sa ia o le ave uma le mata li tu ai ngota alo ia le alo sa mo ia Joseph au kuza swaling ele ofu numero se tolu le ina tu ana wallabies o la no right talo nga foi tau dia mo le wallabies le kapi telu mai ona li mai le kapi liki telu nei se filinga sa pe silia ai mai se talo nga fa malom ai se tu mata ina sa ia e fa tolu na kiki a mata le polo Australia mo fa e swali ona tuli mo so lunga ma poi le la tu le polo ia Malaysia score le wallabies sa ia setina o se ta sa ave ia le moni lan me matar pa ia on Schmidt ma ia fali ai o se le sona le tele le mo swali sa tu e fa mamulu le ikale tahia tonga ia le la tu ai e smale lima su tasi ia Romania ai tu luas minuto de toyo le la tu ta longa Bucharest ia ma fire ina lusu lima smale lima o se unga sa le fifi ai tonga mai sai o se furma le lua masin te luai sta la to sakta ina Romania pasu le lima lusu fa ele ka mar sangari por langi frani le tau sanga o te pa dia pa ya onga tv tu fo o se unga sa le fifi te le ai ile ka pili ki sa tu e mano la ka pili ki tu mai ta le tu sa mo le PNG ojit ile ka mar sanga le ka pili ki al pasika ila sona na fito su fa su lua ma o mano malo mai ne tu sa mo ya ta longa tolu le ta mar sanga ma o si tia nei lunga la tu fa tu ngana mo a o e tu nei le chilla rules Australia mo ki with further sila ile ta mersanga mo ri por Pacifico le wa fe mo le fugimo o au mertasi o le teni ta alo pa poni kimi ya sera koroi ta tu ri fa fo mo ta longa ona sa poi sa ia lifia lunga e sta arena ma kanga ya fa tu ila lo le ulu sa ma fo na le mpana to fa on ta alo no le afia ngalo no o le mano malo tu sa mo ya fiti le basta wai o fa mo tu ai no na no le ta mo sangari por rangi le pili ke to ma tai wa fe ma le fulima ia ma tom foi ngale mate ma hatonga sa le mo ir to nga champini o ta mo sangar plastic ma kangaroos Australia e ono ai sa utiu gele la to tom foi ngale skoi luas por sofa ai sa al fier ki wi sa sila ele tolopo ila lo au fa tu nga ina numero lua ino mano malo ia pa po di kili mi so fa ma lua But I would my tile chula rules Australia sta la tu fatto ilo ina le kiwi France New Zealand lu su fa tala na mo ne yaso ang le lesi so foi 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O le atulanga ka whaatai le sunga ia se uli mo lau leifi mo an tātou talai pe o na whaafonga atu le turu le fo I vaenga le Aoauli mo se si o tonga I le tulai an tasi le Aoauli a tai au. E mo te prengi o la tātou wasi se atu le tautou mo lau nanga le Enterprise Motor Group I markau o le wafantasi mai ia le sunga fo ia a kuso fia le lei le vaenga le Aoauli ia ua fo I se tātou wha manatu wha dalavantou kuso malo le usu malo le ngalue. Fatara patu lau. Talaina Fofogamua. Ia, malo po tau atai mole. Tau tuaina po se tātou atino. Ia, lo taptapuai mai tātou a inga ma. Lawa ia mai sipo inga luenga la tolo pia ngai mwhai walo kima nei asonga fua. Ia, malo le. Monsai malo po il fato toa nei aso. Tātou te tau whai wha malo lava kuso malo le o le sai. Ia, malo fo I le whai o le whaiva. O toi o so wha tope mai ali le manulu o tau tunu ina o ti multai au na lila. Ia pe o le o tu lamana o le a o maua nei vai tau ia pe e au ngā o whenua man wha malu o le jacket. Ia kama uma ia kau e o ia o mai le e se le tu langa le tau o le o ma pe o toa mai sa via e kei me o swa po se mai sa viri o le kimu. Ke ale o koe munga la mai ma.
Ia, lena, ia o le whae te lama, ia wae o le fulu i le vaitau le nei, se wae se foi la. Sa wa le fulu, ngā ngase pepe le tino, ia le no winga o le uso o kamanga, o le usu i le stai au, ali. Ia, au mai a sofi ngalo, wa le vana tani ngale tantu o tano, ia, mai le tantu mafutanga fo le nawa, ia so se ia o mai le so. Ia, whaftai mon mātou a manofa aulo, nei fo i tū lao le aso. Ia, eto e whatala whatu fo i le lo se tātou atu nuku, lo whaiona mō mai tātou whaasara launga. Ia, mai maunga tele se ia pā, ia maunga iti. Ia, whaftai le atua o leo, kua tātou ia hui ia le nei vai aso fo i tū la mai tiu te mga luenga. Ia, whaftai nei aso ona o le weekend, sa whapea ona spesi mātou le weekend, ia atonu o le ua matan tau whiololo mai le tau, sa tau whiololo le tau le weekend, ia, whaftai atoi le malo se tātou atanu, ia nā pēr fōi si o mātou au nanga vai, ne marukau, ia, mo le toi whaftai, ia, konga bua o lo au wau pēr mātou promotion le mo November, o le promotion nei, ia, e pe whapitoa tūlanga fōi lele o tāwale umaolo, ia le awhetala, alo o ia fōi la tāwale awa i le tolu awhetala, le tūlanga fōi lele, mawhai ona whapa u, ia pe mawhai fōi ona whaonga as a cashback fōi le, mo le malo le atunu, ia wale pe atangia ma, ia, o lo manau, ia lawa se le ni fōi, ia mai fōi le tātou anga atu mo le Christmasi, ia, o lo manau, ia lawa nai tātou a inga, ia, ai se le ia wa po te tele fufua nga lo anga e joina ia inga mo le Christmasi pe o tatou promotion na lo fa wa nei le tunanga le ia komu malo sa no ni vango le ulinga ni o kuso ia o leu te tala noa tia tue a le fui se ki mai i tua ma le si tatou whatananga le rivango le au i ke wai wha pepo lo ke fui singa o koma foi lele kuso e wai wha pepo lo ke moe ai le hei o le fui se ki mai di si pokala me le pea mai ana e sa no ma lo la vale fai o le fai o ini tau wha pito ta pena mo aso fia fia kuso ia o le terminei ia o ia lava ia tatou whapitole a pe o le kapo cash bonus. So o le cash bonus ia la e option pule le ia o e kua lava i le manao mia ia mtulanga po i le individual la ia wa e le si sa o le manao e the cashback e manao koe kule tupele e deposita ia ta vale mtulanga papena so melanga ia le inga le ka o se cashback out of cash bonus tu ia foi tabia tamati ia por la lava le option for le fena fa tu pele ai o eligible for tu langa for le cashback ia pe ole ai ele ifa pe o mautu mai se tu langa te se ma ia te longa it's likely o no tu langa for le lo na bien se le nai ai le malo fa tang ia o ani si vanga ta o na fia fa manatu ia wa telo le masina ni o November bisi man tu o su enga e malosu enga ia pisi lo fo le tapenaina o fai ngā malanga ma malolonga fo i o aso fia ia e mauti noa e mo mi el ta vale a kusu ia sa le lava ponga bua o lo ia pe o le tau ana fa kai po statu ala le o le vecchio Samoa ia mo fa i lo poi ma fa la u lo ma tu o na ia o lo va ia lava le san ke tia ma le malo le no ia o terminei o lo maua societato tavale ia mata mai lava i le taliba se o ai lunga i tavale voi o le lua te lua tolu kai ima skulu tulang papena so lo ia le telo tavale ana le price range le ata le para le skulu lima ngai lalo ia o le iba le foi le ia tulang so lo no winga so se pa ke ki lava la e tau sa i le so sa ia lo na maua nei a mātou tūlanga nā po tau sa i lisa le nei tūlao le nei fo i vai tau ia a whapeo lo fia maua se tā ia tala noa mai tātou numero o lo ia tātou numero vilipua o le oval se lau ono tasi ono pātasi vana ia po o le tātou landline o le 277
600 ia po le lua fitu ono se lau, lua fitu ono se lau, ia pai ona su mai fo i le mātou e tres o le lima fitu tolu nei Queen's Half Road, ia pai ona vidi mai fo i talanoa i le soa le lipule ia Terry, ia ta mā fo i a kau, ia e me se fo i a tō aunona nei o kuso, ia pe whape o lo tau sa ili se sa fo i lea mo a inga le nei fo i a lata le Christmasi ia ma November nei, ia whaapatai lawa se manu mo le mātou a wanoa vi ia vidi o tātou tō whelua e fo i lumo nu nei tūla le aso, ia whaapatai fo le tō mo le mātou wha lauiloa, ia e me te fo tau po inga mau se tātou atunu, ia manuia ia lawa si inga mto inga nei aso i fufuanga o loo whenga iai, whaapatai. Ma lo fa takia kuso ya mai tasi pe ora sa no tanto toi filo i se sol nei va so ma luia la nga wengo to le dia sunga fu ya apena foi lo te laina pa tai so foi ya o le sunga ya kuso mai le tau toma la ngana ale fale ta vale fo i o le Enterprise Motor Group i manukau e pe ora fa funga ji sa ili so sa le di fo i va ngo le so Radio Samoa, kasilima i wakuru amo. O lewa se antole teimi ala Radio Samoa le rivango la so lewa lo se fulu ma le tasi minuto te nei ya leitu la e lua. Fifilenga nga le rifo i vango la Aoauli ya o lewa mawala tanto filo inga masani ya ma se tasi fo i o tomaita ia fai pule o le fo i sa avea ya masui pa le mia o le whainga ma lo talwai nei le fionga ia kamo se puloni. Very good afternoon to you, Honourable Kamo Sipuloni. Welcome to the show. Aloha lava to you and all the listeners. I see you moving around and about. I see you are busy today. A little bit. It's just a Monday in Auckland before we head to Wellington tomorrow. It's always busy in Auckland. There's a lot going on. How often do you get to have time away from the beehive, Kamo? Yeah, so most weeks we're down there Tuesday, Wednesday, Thursday. For those of us that are front bench in opposition, we're down there on Mondays sometimes as well. But most weeks, I guess, probably, I don't know how many sitting weeks we have a year, but usually we'll sit for 2 or 3 weeks and then we'll have a week off. But when I say week off, it's not a week off and go on holiday. You go back to your electorate or you go to other parts of the country and you go and meet with our communities and you do all those things that matter. Man, so how many weekends do you get to spend with your family throughout a year? Quite often you won't get a full weekend, but I do try and avoid events on Sundays where I can. So that I can be home. I got told off Sunday just yesterday because I was busy doing a whole lot of funerals and the whole family went to church and I didn't go with them. And apparently the priest said that church should come first, which I know is true, but I'm falling short. Wow, that's a huge sacrifice for any member of parliament, especially those of you guys that you've been in government, and it gets more. Does it get more busier when you're in government? It's different. I think in some ways it's still busy in opposition. We've got more time though to go and meet with people and groups that perhaps it was a little bit harder to do to meet with when we were in government as ministers. We can spend a little bit more time with people. I think that's important, and that's a big part of being in opposition. It's rebuilding those relationships. Not as much reading, because in government every week you get so many papers to read and things to sign off on, and so it's more of that relational stuff. Yeah, which is important, and I enjoy. All right. Well, thank you for giving us a little bit of an insight of what it is like to be a member of parliament and, of course, to be deputy prime minister when Labour was in government. Now, let's talk about the number of people that are unemployed. Kamo, what's your take on this? Yeah. Well, we knew that this was coming, but under this government, it's far worse than we thought it was going to be, and even Treasury, far worse than Treasury forecast. We've got 148,000 New Zealanders out of work.
Of course, what happens when unemployment is high is that it's worse for Māori and Pacific. For Pacific, it's 9.9% percent of Pacific peoples are now unemployed, but the worst figure is that 24.4% of Pacific youth are unemployed, which means 1 in 4 of our young people it just goes to show how when the economy isn't going well, then it's our people that suffer the most. And just, one of these statistics haven't been bad since 2021 when we were in the midst of COVID. So there were reasons why there were a whole lot of people that were unemployed or losing jobs. So I think this government have a lot to answer for. What would you have done differently if you guys were in government? Well, we wouldn't have laid off over 6,000 public servants. That has not helped the situation. On top of that, the government have stopped or paused many of our building, construction and infrastructure projects, whether that be the property development in our schools, our hospital developments, our public housing builds. And so we've got 10,000 fewer jobs in the building and construction industry. Many of our people would be impacted by that. And when you lose jobs and en masse in places like the public sector and building and construction, like I said, there's a flow-on effect, And so then it impacts other businesses and then they have to lay off people. And so that's exactly what we're seeing at the moment. So I don't think that the government can pretend that they haven't had a hand in this. Well, it seems like a whole lot of New Zealanders and Kiwis as well are immigrating to Australia. Is this part of it? Well, this is part of it because they're seeing fewer opportunities here for themselves. What we're seeing is that net migration, I think, is some of the highest that we've seen. I think in July we'd lost over, 55,000 people with respect to net migration. Now, we've trained up some of those people, We have done a lot of work to get our people trained up in the trades. We did a lot of work to get people trained up in the health workforce. That's another area where there's a pause on hiring. And so some of our new nursing graduates are coming out. And despite the need and the fact that we certainly need more nurses in our hospitals, the jobs aren't necessarily available because the government haven't funded them to hire the health professionals that we need. And so, I really can't stand the fact that we have invested in these qualified New Zealanders and that they're taking their skills and everything that they can contribute to Australia. Well, the nurses can't help themselves, Kamo, when Australia are offering 120K, 130Ks. What can the government do to improve this situation with the unemployment rate? Well, what they need to do is actually look at how they can support job creation. It would be helpful if they got back on track because they've gone completely off track with respect to our building and construction industry and all of those infrastructure projects that need to be built. It would be helpful if next time round we see more than the investment we saw into health and education at this year's budget, because at this year's budget, it was just enough money to keep the lights on. Meanwhile, a whole lot of people have been losing jobs or not able to be employed despite the demand that we're seeing in the health workforce. And so, there are some things that they can do. Also stop laying off public servants because that is not helping the situation and it's putting pressure on the rest of the public service and jeopardising our frontline services for people. So those are some of the things that they could certainly do. Well, the government have been saying ever since they started that the Labour coalition, have been wasting money away, especially during COVID. What do you say to that? Well, I don't know what they mean by wasting, because if I think about one of the biggest spends as Minister for Social Development, it would have been the $19 billion we put towards a wage subsidy to help businesses retain workers so that New Zealanders didn't lose jobs and businesses didn't go under. Now, that was a big chunk of the COVID spending, but at the time, businesses and New Zealanders who would have otherwise lost their jobs were very grateful for the fact that that meant those businesses could keep rolling and keep paying their staff. And so we were in an extraordinary situation, and I think that we made some really hard choices, but by and large, I think we made the right investments.
there's a lot of companies going under, Carmel, and what should we see in the next couple of years? I think it's a reminder of how reliant we are on each other. And we can't forget that kind of system of humanity and that system of reliance that we have going. You know, if there are people across different sectors that lose their jobs, then that flows on to others, and that includes business. Now, I know that some are celebrating the idea that getting tax cuts from the coalition cut is no good if you have no job. Tax cut is no good if your business goes under. And so, you know, I am really concerned for the lay of the land and the landscape at the moment. All right, and what is Labour currently working on? I know the elections are a bit further away, but what would you guys do differently right now in this sort of situation to help our economy and, of course, decrease the percentage of unemployment? Look, we had made some cuts to the public sector and spending, and I think that was necessary, but not to the extent that this government has made. We would have continued to focus on investing in education and health and housing in those areas that desperately need a focus from consecutive governments. That would have meant that we would have retained the employment levels in those areas as well, and would have been still providing opportunities for New Zealanders to work. At the moment, we are listening to New Zealanders and we're asking, what do you want us to do? You know, what do you think our policy should look like? Next year, you'll start hearing from us what our policy will be that we're planning on taking into the next election. All right. So what's on your plate for the rest of this week before you head back to the Beehive? So tomorrow heading to Wellington for the sitting week, but also the apology to survivors who have been in state care. That'll be an incredibly emotional day, I'm sure. After that, because of the nature of the apology, the House will lift, and then we'll go back and we'll resume normal business the following day. And when will you be back in Auckland and back with the family? So I'll go down tomorrow and I'll be back in Auckland on Thursday night, and then this weekend we celebrate my dad's 80th birthday. So we'll have a few more family over this weekend. Well, it sounds like you have a bit of time with the family, Carmel. Thank you very much for coming on to the program. We'll leave you with one last opportunity to say something to our listeners. Well, my friend, I can't even hear you properly all of a sudden. It's gone very quiet on my phone. Are you there? Yes, I'm still here. Are you? Yes. What did you say? Sorry. What would you like? What's your final word for our listeners today? Well, for our listeners, I think it's getting closer to Christmas, and I just want to recognise the fact that some of our families out there are really struggling. I guess just look after each other is the message, and you know, hopefully we can all go into this Christmas period and get a break and spend some well-deserved time with our families. It's been a pleasure having you on the program. Can't wait to hear from you again and more from the Beehive, Honourable Carmel Sepuloni. Tailava. Yeah, manuia le nei aso le tumaita isa ve mo mua. Yeah, masui pa le mio le tātou malo New Zealand. Honourable Carmel Sepuloni pe ona ia le tūlanga foi. O le si tia I lunga o le tūlanga o le whainu mera lea. O tangata ua le inia la tūngaluenga I totonu o New Zealand nei o le te milene. O le te wawa ia tuailunga I le whainu mera lea o le tumailunga I. Fa te si malavalu pasene. Fa te si malavalu pasene. Ia le tūlanga le pe o le ia le tātou unemployment rate I le teimi nei. O lana winga, ia o le la e makua si tia la wailunga. E pe ona ile wha maunga na ma le masina, ia polo kuata le na mai I le masina o se tema o le nei tausanga. Ia, o le au whainga o tangata, I le masina o se tema. Se lau, soli, se lau wha se fulu ma le waru wafi. Se lau wha se fulu ma le waru wafi. Matua si tia ilunga. O whainu mera nei pe ona o tala noa atuai. A e alu la I lunga o le me fo I lele o le siata. Ia po le chat fo I lele whaingo fiena ewa I atu. I le anu I lunga, anu I lalo. Ko maua I ngā, mi ngoi ngoi le kiki I lunga ko I sau I lalo.
O leu te ai atu I. I le fia. Lua I le tolu tausanga taluai. O leu o I le o le alua tua e tau ia se te malua afe se fulu. O le masino se te mai le tausanga e lua afe se fulu mana tua le vai teimi lea. O le foto a tau recover mai New Zealand ma le lalolangi. I le recession nena iai New Zealand. Lua afe lua fitu, lua valu, lua afe mariva, tau pick up mai lea I le lua afe se fulu. Ea, o le tulanga leu te vai e tui. Matua I mawalunga o le whainu mera. Ia pole au whainga o tangata sale inia la tunga aluenga. Ia, sa wai toi puna la I titi longa ia se te malua afe se fulu ma le lua. Ia, na wha solo mai eile ia se te malua afe se fulu ma le to. Wa amatana sau la I titi lalo. Wha solo mai ia lea le alu o le trend. A nga I lalo. E o mai ia se te ma lua afe se fulu ma le vanu. Na ona o mai lava ia Iuni, lua afe lua se fulu. Mana tua, o le vaitami le leua ve vesi le lalulang. I le pesi ai o le tele o aturu, I le whaama I o le COVID. O inala, na toi puna le leia tua I lunga le unemployment rate, I to tono o New Zealand. Mai mana tua, o lea vaitami, lua afe lua se fulu, lua afe lua tasi. Lena whai e tātou lockdown, so I tono o New Zealand, ma le tele o aturu, le lalulang, tapuni I mamalai vale. O le tele o pisinisi le motu I sautu o New Zealand. Lea na tāpuni puni. Ai mai se lava pisinisi tau turisi. O inala le ngama kwa I koe punga le leia ia ilunga. Ia le tātou unemployment rate I tono New Zealand. Peita, nao o mai I le masino se te malua afe lua tasi. Ua toi saufu I lalo le whainu mera le. Kusanga ngā lua I lunga ia se te malua afe lua sfulu. E o mai a mati lua afe lua tasi. Ua tau whio lolo le toi sau lalo lau toi matala boras. Ia ma toi wha solo toi lava ina toi recover. Ai o le tausanga leo koe vai a koe langa koe whikia I runga raka kongo mela lea. Te se ma lua afe lua se fulu ma le lua. Kirisi masi, ia ai toi e whanga lo I runga ma le whainu mera pole au whainga o tangata e le ininga aruenga I tono Rusila. E ho o maila ia se te ma o le tausanga ne. O la lava e pea maalia antu lava I lunga. O lo knowing. An tatou tilo le me fo ile da ua le forecast. Ia talo sia. O le ale alu akuma o vakua I lunga le 1%. Ia leo whainga. Ia o tangata. O loo whaapele ona le ini ala tunga aluenga I tutonu. O le nei fo I tunu o loo tātou wanga. Wai. O le mutu elus fulu tolu minute o na tāle o le I tu la e tolu. Ia tā fo le tolu sa o le vai. Ia le vaengo telefone ngana peritani. Ia matala I tālonga. A wala wale longa pui li o lo tau pa ia mara tau manu wa e tau no ina lo toa wa o ngar whanau paka le leila o tabre au ke pio a wala wa avelo o kari I kai o le Trust Arena Island tamusanga basketball e mantua lau le aso malolo o wakwa uia o paka I luma le mefo ile lele ye ka paka a lau te vai e tu le famele fasisilanga Monday to Friday ele mwhinga paka isis ia whamaila o mawhauwha o le aso malolo, e le inga ka whengaluen, e le pakai fu, ia e saola, e le a mangi, le a ia mangi ka wale fu, ia tangata whengalu, le anga o le aso malolo, le aso ngafua, ia au ke, ia so le kala ko le pusami, e whama, ia ko kongi mai lau sala, ko kongi mai lau sala, o ngō lau sau e paka fua ilu mai, a le lo mawawha, o le aso malolo, e le whengaluen ngaka, se I umala, langa lere I maua so avana mo kwa ovala o pisi de mene ye. Ia ngā walue se ima ko kala ngā marakampang ire va ira kāpaka. Po anga mea ya so manolo. Ai va sala I fuka iku. Ia longo inga ka umei. O le funga maka iku pera uri ia na so manolo. A umaloa ona piki tamati a onga I le aso lua ma le aso lulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu I le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau I le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua I a Natasha o le saasia I aso lua ma le aso lulu o vai aso taitasi. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua, mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID is full river, mo I lato is full on tausanga malunga atu.
Whapea matui pui pui o le furu. Pala au telefoni, 255-25-iwavalu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Aoauli e misia whaasalalau atu sa o la Radio Samoa le tamara sanga teto fitu ale balisi Pacific Sevens lua afe lua sumarwha. Mai le balai o le Manuka Rovers i Mangele i le aso tona i lua se furu tolu o Novema. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le Aoauli nei whamoemoi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name. Moana Rentals, The Fono, G-Mana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua afe lua sumarwha. Aso tona i lua se furu tolu o Novema. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. Awal suia le ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se furu lima iwa kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Salo salonga
Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Avia maua sofsa, Omega ka, Ianga lowi moa, Omega ka, Sabale tau mofie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. O Meka Cars, lua selau Kepetis Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai manukau ne, Omega ka, Umalole keisile Omega ka. O e sauni malanga I Samoa, mana tua lola moana rentals o lo o maua ai so si tu ai ngā taavale mautatongi mo so se mana onga. E mawhai ora piki le taavale I le malewa lele I whale olo, po le tātou ofisa au tui ala fua. Pe mo mori antu fwoi I le whale tari malo o lo o e wha mautu ai ngā wha abitoa. O lo o yaile insurance cover e te fili mai ai. Ni tupu se wha lawe ai o lo o yaile wha mama avenga, male pui ngā mo oe. Mori se wha mtalanga wala au le tātou pa anga le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono. Pea siasi le tātou apia fōlinga o le Moana Rentals o le upenga te whailangi o le moanarentals.com. Tasi limo I votu, amo. So e se fulu ma le tasi minuto na tale o le tula e tolu ia tala tolu au ratu tala I vai whanoma tala I talonga I le ngana peri tani. Ia tali ai le tuku ane o alo ma whanau a le malo le tātu o turu o le nei fo ia sunga fua o lo pepesi le wha mai o le fulu. O le fulu e o le hi fiva. E se le fulu le se le vai temine fulu sa ue ma le kali. Ia folo mai e tua ma le mea o le fiva ma le pepe o le tino. A e se se le tuku ai ngana e tau tale ave tu se potu na o ia. Ma fai tale I tonu ina. A wale tale mai I le potu malo lo po le potu ai. In kia ua whika lei whaakasi e kuai. Ia male a inga a toa. Mō tātou I e fia maua mano whai ngā luenga. I ngā luenga I Australia. O le whai mai. Lima vanoa. O loo iai mo se tasi o whale whasimanu I le teimi nei. Whai ai le tūlanga whai lele o le first come, first serve. Lona winga o le tangata mua mo mai. Ia o le tangata nai mua whai maua. Lona vanoa whai ngā luenga pe au sia uma vaenga uma o lea ia nga ia tu iang. Ia, fisili. Mo ila tūla ia fia tu star sanga mo tātu wavanoa na I whale whasimanu I Australia. Na o la tau ia no fo maupisi tseni New Zealand. Ioi. O tātou ia malanga tā whao mai Samoa. Iri ei se mea whapenga. Iri mwhinga e anu sa o ai Australia. Ngā luenga mo whale whasimanu I Australia mo tangata no fo mau New Zealand po tangata si tseni. O lo mawamno e lima le temile nei ina I New South Wales Cooktamundra o le ngonga le nofuanga a le sao ia ua paulava Cooktamundra I New South Wales o le whai mai e malanga I le aso lusfulu ma le valu o November ioi o longa winga la whakati o koi ki kiro kasi e kua I rungai ia a whai o nei te whaafonga mai le reia waulia ngai kau so e sau ngā ruenga mo Australia le silea vano em fina nga I lo no winga lu fulu van to e lua vai aso alu finga malanga I Australia morisi fam talanga fa so tai I le email le o le info@blazinglabour.com info@blazinglabour.com ia pe vala wane le numera le fionga ia o pepe tala I le ne o le olu tasi le maono tolu fa olu tasi le maono tolu fa pe afio nei te fianga I Australia mo tātou ngā ruenga nā I whale whasi man. Ioe, ia manatua. A whai o le te sitseni o le te whimalanga I Australia. E whianga alua kuma e ngofo I Australia. O ke rau wha kia ke ngofo I ngā oi. Alu I Australia whai ngā ruenga wha putu le tupe. O na e sila no la ia a e vai e tu foi lele au ngā mo oi malu ai. Ia ona me koe sa ui fui ngi mare umai o mako kalo mako au. Ai anu ia ngofo I Australia ma kire ia un kupe I Australia.
e mala wani le tan tonu mera na mo nisi fa mtalanga o le olua tasi lima ono tolu fa olua tasi lima ono tolu fa pe afi te fianga lue ngal wenga fa vai taimi Australia ngal wenga ile fale fasiman lus fulvalu November malanga ile malanga Australia a faiolo tus valau e te novo fo mau i Samoa ile ai umanga i sauru fale bela ko e halu i Samoa Machanana, enana lavalo ualofa. Aifa apolonga oepe, ete masola sola. Ete fiulava eito mai. Le se file mu, ete lua fea nai. Ote mana o tofo oe. Fia ilo mea nai, eilo notoe. Ne I efa atanga file mu mai. Ayo tutonu olo uloto. Oleli ona fe ai. Ole fainga ole tama futanga na ona feo I lava. Ele itai yo ise tai mi esuluina ise mama. Sunga se ilonga ha e pasi. Ola usu e ngape e te lava ono sai. Fa ato atano no fomoi. Ai ua mautino halo fai o ile oti. So a ufa alisa o atu. Lea lo famoni lea o te no fomau. Ele o sa o fia tama matu. Alo o fia manu malo ilo fatu. E te fiulava e te faali wana olo u ata mo u pati. Wati leina o to faali lipe a oba ayato e matangi. E te fiulava e te to atuli ina ia suia ia winga faali. Te to foto fa o ela u hani pe e te lava tatari fa afita uli. Baby awe keika, pauanga ia fika. Ngā lo fai whāria lo mai kaika. Te ngā oia e masangi asore aka masore kangi. E le ngā o se fia e ke mawere ngei langi. O le mafu ang le ngā o le whaaria ko winga leanga. Ke ngā oia e masangi asore so wai o le masa. Awa a whai pui le ngā o se fukausanga. E le kala i le oke whaawau le ai o nganga. A o makiwa, ka lia a kele o kupe fia. Ka lia le manguia, ka lia le mafakia. A o lea uova i aku ua levanga e saumia. Veli lo mare mama, teko lo le manguia. E te fiulava e te faali wana olo u ata mo u pati. Wati leina o to faali lipe a uba ayato e matangi. E te fiulava e te to atuli ina ia suia ia winga faali. Te to foto fa o ela u hani pe e te lava tatari fa afita uli. Fokua o kia o ela ua mio ngā ia e whaia. O sa ua e whai mare busu e wha au le kilo le whaasea. We make a story mau excuse wo le pasia. Kile o fulanga le kaungu i o sea. Ovoro masa o salo se kuia lo inga. O whapare pea oe inga ngei whai pe mo sasa. Ka mawhukanga e pei o alau ngaka I lungo papa. E makinga ka e suenga ka se alo whai ngaka maka. Ki kele a pesenga ia e makua I le o. Awa o ka lai kau whalili. Ai e se lo o rufa wha maongi a o ilo wo. Yo! Ole asui atu baby lau si kaili o lau su e ngalea ua pasi. Na o faita o e lau baby a o lea ua leva na e sauni. Wa o hila o e ua sili wa sa o ale tangata na o fili. Mo I o tele te solo muli o lo utofi e o ile o ti.
Mali na Shanaland fa longo wala be se fa na wala tofi mai le tua e wala fa tunga foi mai asina pilongo vi interview lava mashori ka e pio na abana tu le tu ala radio Samoa le divine ole awo. In this update, pressure is mounting on Speaker Jerry Brownlee to reverse blocking a journalist from covering tomorrow's state apology to survivors of abuse in care. The Green Party says excluding award-winning investigative reporter Aaron Smale sets a dangerous precedent. Political reporter Demelza Jackson has more. Press Gallery Chair and News Talk ZB political editor Jason Walls says Smale met the criteria for temporary accreditation and as such his application was sent to the Speaker's office. Walls says the Speaker has cited issues with Smale's conduct on a prior occasion but says he has not been given further information. The Press Gallery is following up with the Speaker to appeal the decision. A Lower Hutt 82-year-old's death after a fire is being treated as a homicide. Ian David Moller died in hospital on Sunday after days with critical injuries from the fire that broke out early on Tuesday last week. There have been 3 arsons in 2 months at Hanson Grove and Stokes Valley. A 21-year-old man's been arrested for an October fire. Police haven't established links to the others. They say people in the Stokes Valley community will know who lit these fires. Infrastructure New Zealand says better interaction between the public and private sector is needed to get more projects over the line. It's calling for capital raising for new projects through sales, leases or partnerships of existing public assets. Chief Executive Nick Leggett says the model's been used successfully in the likes of Ireland and Denmark. He says the money raised can't be used for just anything. Making sure that if you sell part of an asset or a full asset, the capital that comes from that goes back into investing in new public assets. A huge boost for New Zealanders with attention deficit hyperactivity disorder. Pharmax announced it'll fund new stimulant medicine, lisdexamphetamine, from December.
The medicine, branded as Vyvanse, is taken once a day. Chief Medical Officer David Hughes says it's a useful addition to meds already available. That's news. In sport, Kiwi golfer Steve Elker has bagged another season-long crown on the PGA Champions Tour. The Hamiltonians won the Charles Schwab Cup for the second time after finishing tied for runner-up at the season-ending tournament in Arizona. Black Caps quick Lockie Ferguson has posted historic back-to-back bowling efforts in T20 cricket. The 33-year-old has snared a hat-trick in a series-levelling 5-run win over Sri Lanka in Dambulla, while his last outing was bowling 4 overs without conceding a run. Ferguson says he's just striving to bowl fast and hit the wickets. Enjoying my cricket, enjoying the group. To play for the country is great. I suppose a bit of luck at the same time, but no, just doing the work and behind the scenes, and then often the harder that you work, the luckier you get, so nice to get some luck. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Fatalo fato lau tala neo le tau mo le so ma le aso tai au. Wingo le tau mo le so e ai nei timo e te ulu pe tai o le ali lei wingo le tau anga i atu le Aoauli ma o le afatupula ia le langi le lei o le aso. E angi mai savili mai le tu sau te sisifo o le atu nuu. Vevela wha mawina e lua sifuru tikiri ma le malu lua sifuru tolu tikiri. O le angoto e fo le lai le afiafiana nei le ono minu te ai le tu lai valu. Mo le aso tai au e matele ina le lei wingo le tau se ivanga nai nei timu e to ulu i le Aoauli. O le aangi mai savili mai tu sasae o le atunu. Pevela o le ai e luas fulua tikiri ma le malu luas fulfa tikiri. O le ao soa e le la i le wha minute te ai le tulai ono le tai au a tai au. Ma o le angoto i fo i le fitu minute te ai le tulai valu i le afiafi. O lau tala na nao le tau mo le so mo le aso a tai au. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
Tunga tua ia le maa tulua e pe o le toilangi na maile le kolisi e vai manga le pese ua whaingo ina pese fia nei. Le ni vai ngole awolu i wa valu miru tu te e le tolu wha tala whantu i mātua ma le whana wa onga o le dau watu wa onga o le ni asunga fua an tala watu maiti le fusi pau i ngalo. Talofa o au o leilani. Mātou tena rofo whaatasi malo to o lua le maa whanau mana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai ma whai ona o tala no e se tausi mai mō fautuanga, tau soi fua maloloina, ma wha matalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai e le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se wha matala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e le ai fo i se totongi. Bala au loa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe, ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malononga, ba so se wha lawe. Apa laine loa le pacificfinance.co.nz, pe bala au le o walu se lau fitu whawha lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, tasi le tulai whaatali e se tali. E iai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited. Ile o varsalau fitu whawha lua fitu. O varsalau fitu whawha lua fitu. O le Parkinson and Bowel Skill wa silia mal se lau tau sanga lana tau tua i le ngau sia o maafa manatu ananga tā. O tau sa ili se maafa manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowel Skill na amatanga o sia na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Pala au lole o valu se lau, fitu tolu, fa tolu. Pe e-maili le info@parkinsonbowelskill.co.nz mo nisi whaamtalanga. Masala ua e ai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ama pepe. Fesosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Fesosoani mo sauwanga i ainga. Fesosoani mo whanau ua i umale aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Sfulu me tau tēne le tulai tolu tau tua wha o le radio Samoa le Fofogamua o le Aoauli ma Fofogamua se o le tulai wha tātua si le tutumala o nanga le entire world and auto limited iona la lai luai o tara lau vatasi mele sunga ya Victor malo ngā lue Victor a mele ni Aoauli Ya, se kong manuia malangi mbara ko Fofogamua malo la mana sa i malo fai tau tua penu i le sunga. Ya, patalunga foi le pe morungo Samoa pe ana tapkapa i mai tono mauta malawa. Nisi foi lungo sa vale no ma na vanga venga de tura lo yo foi de muro sa lo ma sa veta pisi da wala temi nei ava pe nga ke ma pi po sa vale la mon mo ya se ma se me tato fa pa wata wo ale la kala kata to i le tato mo lo we e ki a pe ko mo la wala mo wa ke mi lo nga ya mo pra una nga ta wo de so se fa mo se tu la nga la wa le so fa le o ta vale ia ngata fulero ku service ia se bot. Ja, le link malo le o saina fa timul tau sa wisina malulu. Ja, te lona tau mo sina ma fana ni va ngole so ngalu ngali Victor. Ya sa ole o se man wa o ma te tu ni ota. Sanga ma nga ia le la ma ta ya arua ma ta mai fo i pe o tau bat malu mai fo ile nei aso le foninga pe tau mai fo bunga ia e paula vole tau ia ke ni susia i tau ia va pia nga rau nga po ta va ia ke me rau nga tau le o ani ta tu fa to ile ni va ia so ia wa fo silfia le pa ia ma manu le tu wa Victor ia fa paila mo mato no so man ama so ki mato po pensinho ka tet so to pensinho o le batasi dua sala tu viva tatu o le tatu kiso dua sala tu fa sene mantua ono sene te sepe te utro sa ia matou ono sene ta pe utro sa ia matou ia skeno Apple Car Tax ta prole airport mantua o le te tato fly pai wana o tato Apple Car Tax mo le airport ia scan tu na tato falolo mantua foi
we fotatu after pay for mine fa pe mai do so ya so ku pe ro ka na ro after pay ya fa to fa ngalo after pay to ro ta vale il tato pamu ya ma so foi lo con que si la pichi wala ko ko ke ai nga le pe vai tau ma ko fa na to yai ya do so fitu ta la to fi ro con que si il tato pamu ya ma so fo so fa na sa foi lo numero tu i to no tato se i te man malo e ko si ga i fa tu mo ro sa ile masopo te sini ia so fo man malo me vai aso sina fiti now so fo de man malo ta to rasta sila la ia pero pa tau se spallola va ia pe si fa morosa ia maso me telefoni o fa iva iva to o val ia aga e mata to kari sinia fa tusi o tasi di motoru sama ke go fa sino ma to fu seve sa pa pero fa ia lo sueswa o ta vale wa o mai ya do gemba ola uma tau sana na le sueswa u so mai te mater fu seve sa pa pe fu seve si ko si uma vasi dangan wa matana fa ta vale ava pe de chuta te lo pena e ku uma la vatonga ta fu seve service ya fa kino I ta to parismia ya ta vale so kimu ya fa pena wa fa le so kimu ta vale ya de fu fa na pu matimunga ko siaki ya ase na ko siaki ra sa I ta to parismia Difi fa ta ta vale fa pe so ta vale na sia difi ya no ta so yub la vole pena li temen le lo inisi to inisi mo lunga ta to pari lip o le Lewis Stream ta to spoka na ta po de snuku pe pa ta to piki apu ya mata to pupa se so pupa lava sta vale lava to fa ta ina ma to pupa si temen nei pa pena to so pupa si adisa mo ya ta no ma foi ni sila pena venga o nisi ka ma fa na sa me senso son mo na tulanga so mo foi ta LED light ya po ta to mo ri pa male ni ta to ya po ta to yu pa pena ka so LED light so ya mo ri ya se ta mai ya ta to frisimia te pole wan ma tu te pole wan I dua skuta la te mani dua skuta la te pole wan ai de on la ya pa pe na I no ka olanga ru ta vale ni fa ri tomu yo fa le fa ma to no fa pole ta te ni fa ri tomu lo ta vale fa ta win fa ta vale na ta fu ta vale fo ta vale wai fa ro pisinga pa pe ta vale wai ma ke ni de tonu yo fa ma to fa na tulanga ya ai batu so ta vale fo in ma ko ta vale su vi ka su ni dance ta sta por esa que vai pecar ta to piti apu ni stand for winter malai la uma lisi fa ma na ya fo uma tu ia so mai se so que siringa ta to piti apu ro ni ta to ta vale mo lo que está ta te fa ta ina sta vale le ma so ta fo ta vale tu ai mo tu la vale que está ta to ta vale mo tu e chine ta vale la forma singa teste me leile ngo ya para so sai ta to ta vale na te foni o iba ru kitu paso lo o iba ru kitu paso lo o mi tasi fasilia Samoa so sani mo o sa to fa I le tasi fitu suru pecho o tau mo ta to fo to tuai na to por esa ko siki me kuo fe mina mata la mo ta to siki me ya pete na tin to mi vera so duas puta la ta to pe mina mata amasa me siki me su lima si pa de duas pulanga ilunga ya po me ko ta bala po pe na to so siki me mo fra man no se suma ma mero ta vale to fitau so siki me ma to ta vale a pe sui po fa ta vale frita to alai mi va ma to de da te e pero vi alai I le tato parisini ya o ko tato a pa ma tato pa to tashi to mo to lima mafas a pe na to so de pa mafas o piki up te sui foi size ko para po ya so mai I tato pa ya tato no le con ma se sali mo se stulanga lava taria ma to le finance now por yes finance ka finance na to do ko ngai na 10 minutes ko la do le tato pa ma o tato parisini ma to papeti apalai su balu masire interski tato finance o malava e whangainga temin nei tadia matura after pay si pay le pai ya mare winsko a papeti a fellow winsko di su mai I le tato falpa u ya vatura winsko di e fai mei pa o faru ta vale an me telefoni o iba fitasi to o bi fitasi fa siri Samoa so swan mo se tulanga lava o temin nei fa paisi o manu mo mataulo Pina fo Maruia ngā ruenga o toilet i Sheffield sunga ya Victor o le Tire World and Auto Limited e pe ore whaafunga tia I le la tutua e ma le la tu au nanga. Sfulvitu minuto te ni le July tolu tala o tomaiti o me uto e a me la unga le ria so sa e a unga pole nasa e no fo I le fale
Ia le whanau sa whenga i masuenga, ea mai suenga ole ni ia sunga fua. Ea, whaafiena vanu lo mua, uluma lo muri, uluma lo ulu. Ioi, e le whaapea a pōpō mua ulum ke iana i le usau le kari. Ioi, e ke fiu e pōpō, ngā o le hakiri e ngā le eo se kari e le watu. O le meni tauna whai mō mua lau stadi. Ai le i whai ele suenga. A uri ngaro ia tau tā, tau polokala masani, o Fesili Mantani langolango ni malo sila. Wharekeke o le Fina's Delight, se maua iei keke o aso whanau. Whai poiponga ma so se wha moe moe, na alo hanga i lawe lunga ole, Facebook ta i lalo, e ale upu Fina's Delights, P-H-I-N-A-S Delights, P-H-I-N-A-S Delights. Se sa ili ei, i se keke ono e whinangalo i ai. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa. Tasili mai batolu, amo. Okay, you see right about now, we're gonna take it way back. We got light reds in the building. 6, 5, 1. Wait now, bada boom, bada bing, that stories of tone, commentator. Too good, no control, I'm a simulator. 651 lion, this collaborator. Someone left hook, coming to my dinner. Eastside B-Town, 5024 click. Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la 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 ta ta la la la. So good, I know you fancy a man that is so magnetizing, so fancy with that hook. Bamba diddy down. He got me in the feelings in the morning, be with you controlling. Glamorous eye catching me, girl, I'm falling, but it's stalling. Still got me singing ta la la ta ta la la la. Woman, those eyes got the fuse all over your face, speaking your body language, cause they feeling the same. I'm put a little closer. Pick up the voice for me, see. Put out the fires, getting hotter up in here. We can't cooperate, come on, you can't disappear. Oh, no, nobody's in the chance, get a right, cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it.
Waino DJ 651 Malayan Race Malabisi Talalanta Biona Lagina Foi Fanana Jerome Gray although loose for Loma Alpha Midute Generally July Tolu Lo now to Antula Fano for Ita to Valley Lady Vangula Holy Talavamiti Amila Onga Yo Talusia Nasa Airula on the Yeso Air Mailisu Enga Tanto Filo il programma Silver Tali Stimula to Mali to meet Ole Aouli, ole na tala no ai male te mo tai fui pule ya kamo se pulon. Ele tulanga fe pe ele mo lunga ele foi numero tanga te tono ni sila. Le ya mo le ini la tu nga wenga. Yo fa ya sto tele se la mo no tu puafi. Ai ole fu o foi tau tu le ni va en oles. Ole fu o to sa uli stala. Ole a fa pele ona fa manolo le ofinga luenga le company o le sistema yo te lo ai longa i se tanto ai ngai le o ye se container fo ile le mail company le o le sistema tama fo ile le kili le container ai ai ona au fo i au ta fale o om ya ngai ku siele ngo sistema o le company le da fo mai e fa se la mo le fitu ia vano finga luenga i po tanga finga luenga le nga luenga pita a fa manolo nei ia nisi tangata e o antu le selang ma le lua. O lona wi, tuto e le na le tolu selang ma le lima tangata whainga aluenga la tau company. Selang ma le lua le na, wha upopo i le whainu mera, selang ma nutupu wafi tangata ua le ini ngā aluenga i totonu o New Zealand. I le nei fo i vai tau o le tau sanga. Ea, e le o se fuafuanga fo i le whaingo fi. Ona o le tūlanga, ua le mawhai e ona wha awau. Ona wha whainga aluenga ia nei fo ia tangata. Ia, mai ia whiringa lo ni silo whainga alwe. O le wana la tau iloa, e lewa le teipi ono tupu mai e le nei mea. Ia, peita iane. A o lo tūlanga whapea, e lua me ie, a le o le whaamano lo fo i le redundant. Ia, lo no winga. Ia, ua tūlo i e malawa no su e sisi ngā luenga manuele i tāpunia, ia le fo i vaenga ole au nanga. Ia, tālo sia. E le o a fia tui maranga ruenga ni sul tatu. Turu ele ngatai na, ele umai na. O le i malis, o le whamele tala. Mai le tio New Zealand. O lea ua tu lei nei le sa o le Fonterra. La tau te wha atau i sei natu. Nisi nei o a la tau pisinisi. O pisinisi e au fia i le anka. Ia o le mainland brands. Ia mais, o le Fonterra la tau te ngausia. Ia le susu o le anka. O le ima le pata fo ile le anka. E ima le pata ta o le mainland. E ima le fern leaf plants. Ia po o la na o le fern leaf. I to tonu o New Zealand, au se talia, a to ima le tunu o Sri Lanka. Io, o lona winga la a ufa alonga tuma ufa i tau o tuli talale. E le ngatai wha mano lo, o ia fo. Wha tau ese i to tonu o New Zealand la lani. Ia o nau mai lola ia le o company phone le la puleina. E lua me ye o le toi hea o tangata ia pe toi apala ia tangata whainga alue. Ia po le whai mai. Ia alu roe malolo. Wa ia ke le o le wha le tonu. O lona winga. Po le ale ngā luenga ne tunga lue le nei vaita. Ia tautua nā maoi. Ngā lue malos. Ma e ma te poto. O le si vuitula. O le sao le teknolosi le wei i tātou le vaitimile nei. A whai e te le lei. I le ngā o singa lea o ni mea tau lima. Po o lea lava le tu ai ngā o loa, male au nanga. E ma whai o na wha ta tau ai lau tei. Wha tei ta inga. O le whainga o mea nao sei. E lo whai sei. Po e lea ka kūrunga o le Facebook. Ke ia leo ko ngā ka whaaka. Le o le nā. Whaini au mea tau lima. Eo. Whaini au to ngā la au. Po tōs koe ngā mea. E ma whai o na e wha tau wina. Mai low lava mauta. Eo, e wha o ngā kakau i o ka kokaimi, a lai mau ai le tupe, e wha alu ai lau tai. A wai sili e kule alu kakau o lau malo si yante o e lama, nei lo le alu i sesi lava tangata, i ma sesi mea. Eo e, anga wha o ngā kakau la i e lau sa veu ngeke sa veu mai i le kaya. E pio le sa veu ngā koko fo i le e wha apa. Ai ua lewa ngā mau sau sifurukara, o sau lua sifurukara. O sau lima sifurukala. Ia.
lima i watolu amo. Radio Samoa. Ole te milonga wa tio le wa tu nei le July. Tolu fa tala fa tu lole ye alo ma fa na wala tu lu tu wa onga. Ole ni fo ia sunga fu tala fu waiti. O a mai o tau e a mai le onga ile de ya soa sa e a onga sa e tamale le sa e tini le ia li tu waiti. Ya le ring fa no yo na e vra mai le tan tu mer masani a tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu. O le wa ai tu fu o le lava fa ma mo mi winga o le tau talo si ele o manu rupe vela telefo ya li tomit ya le o le fesili o ai le ngo o le tamasa mo le na longo a na tala i lona talo ai le awa a Australia ele talo nga nafi talo nga le Australia ma England o le ngo le tamasa mo le na matautia lana talo mo mo Australia na alo so mel talio ne mala mila tolu fitu tasi lima iwa tolu polo kala mel fa na ulang longo ina malos yele fa keke o le Fina's Delights so ualolongo le fua malepa sa tu ala tu la imaya sautao tu isa vai lu upe moni e la ufa alongo ta fia tauria se tu fanga so malo oi Samoa oi Samoa fo vai to afia malie isi au itula ua e masani ile aini usamie Sia fo ila ulu se va a ia moto ole la male masina olo uanga se to olo upale uale so ua matu sia la ufa asolo ele fane so ulu to ae aloita ile fa alomo auewe tali Soria ete whaanoa Olo ua lufa lena dia ua e loa Tasi lua tonu whale alofa Ai lima ila utautawa Ua lave ai o umama Ma o utotonga Sau yo tao eva le o peta tenu nofo ile mali e o si o loto awele I eto ema salo fuma pe ete tali tonu pe ata sola I mauma Tali tonu pe ata sola I mauma Tia pe tia ma fa fianga o le ia Aoauli o fanga solo tu sili mo le fana wa tu wa onga mai a fu isu enga o le ia sunga fu no mel telefoni me fe ona vala we o tole fana tolo fitu tasi lima I tolo fitu tasi lima I tolo le fa tasi mela tanto wo
Ia, Caleb. Talofa, Caleb. Talofa. O a mai oi. Mongo ia whawhetai. Ia, sa e alu le au. Le ai. Ui, e se au. Whamai. O le anō ma. Kalinga. Kalinga, ua ti ngā no tari. I. Ia, nei, alu le vai fōma. Le ai. Ia, o le Oi i. Whamai la e alu fōma i lau kari. Ha? Pe whamai e alu tala alu fōma. O le ale me tauna whai lau tari. Inu le whala au pe. I. O le ala, ua ala lau tari. Fiololo. Fiololo, ia. Ea, e te anu la kai au le au ngapili. I. Ia. Ea, wei misi au o le au ngā o. I. Nusue o ngā. Ia, ngā. Io, e whape nā bea ke le aku whea au le whani. Le lei Caleb on sai me longa le tātou leina. Talofa me Kairi? Talofa te amangu. Oa, mai oi. Mai o whawhetai. Sai alu le au ngā o. Ioi. Oa, lau me sa whi le au ngā me Kairi. Sa Moscow Maps. Sa whaile tau maps. Na whai stosu enga bele. Uma. Ua, uma tau su enga. O lono winga la wo toi fo ia au tau e whaimea o ngā masani au. Ioi. Ia lele. O le maps ma le amalis. Ta longa. Ta along o isoli ta iman. Wa tu ta along sa whaile so me kai. Kei kamo. Ken. O ila na sa malor ken kamo. Malo teini. Malo teini. O longo winga o ki kama. Ioi. Na whaila sifa ai pele. Ne ai. Di a toi whaito kenge ka mo whaia. O le au e whaia ina. O le au ngai whaia le wha ai. Ia o lili. Ioi. Whaia i le wahangana. O le au e whaia ina. O le au ngai whaia le wha ai. Lisia so pe a so ai. Ia le lei on sai mai lunga le tātou leina. O le visili na tui natu. Oi le ngō le tamasa mo ta ua. Lesa ta alo mo Australia le son nafi. Mo le taimi mua. Ia e o ia fo i le sa filifilia. O le player of the match. Oe. Taimi mua. Ia ua ta alo i le au Australia. Le au la kapia Australia. E le ialu e ta alo se kalap. Ai alo waku ama kwa superstar tamasa mo le. Ia le le ola o wo ya kil. O ile ngor kamari kil. Caleb? Ja. O ile ngol tamasa mo? Swali. Ia, soli. Na e matamatal talo ngā kil. Penga e alu leluk. E alu loko. Uinga e alu leluk. Ole alala makua la ungari kil. Whamalosi. Whamalosi. A ngai kere i alu angi rea o ngā. E rea whainga o ngai mai lau ringa. E te alu la te au leo. Ia, le leite leo. O anau menga le alu e whaili kele. Alu loku. Ngei. Ka penga whale. Ka penga le whale. So le koe malosi au. I. Le vave o lo koe malosi li kele. Ia, wa ai ale whale ngi ke wama mai au. Oilo. I. A lofa te lea tu kele e ke alu le aunga kai au. Wow. I. Fa malosi. Ma nganga e whame o le la unga ngal fa malosi. Au. I. I whai kasi pai ia. Ia, le alu lai lea unga kai au ilo malosi. Au. I. A lofa te lea tu mo oi na susana tu ia. O mambote. Lofa atu. Ia, manuia le ne ia fia fa te le wala mai. Oi vole ngor kamari me kari. Joseph Waliki. Soli, ka fi. Ia. Or kamasa mo o. Ioi. Ia, le ina matamatal talonga pena lelut. Moi. Fica o ile le ia li kai ngau se kai au. Oh. Ioi. Ia, le. O ala, wena la elu. Ai. Moi. Ai, o la, ko me inga e whengi evi.
Me ai ko koe. Mai ko nga. O ia le. Kama sa o a kama nga o le via feeling. Ah. Wa tele me kai rile vala o mai a love tele antu mo o nana so ni fo ya. So mam. O lo tina ya. Alu fe o lo tina. Oilo. Okay. Ya, alo fantu mo nuila ang taya oilo. Paseo mam. Ya, alo fantu to fa so ifo. Ia nga. Kamo Joseph Suali. Sawa mai le Roosters. Sawa lu tono le training squad le Wallabies. Ja, le Wallabies. Sawa ua player of the match. So ka fi. Makau kia. Fanga le alo le tanto. So ali to mix. Le ala tanto wo. Il programa le think about it. Telling mai. Ya ona fa mantu le ole tanto programa silimatali le ya wo lango ina malo sila frikiki ole finas delights. Than the person we're angry at and trying to hurt. That's why when you've been hurt by someone, a bad memory is your best weapon to stop it from hurting you more. Forget it and get on with your life. Never carry a grudge. It only weighs you down while the other guy's getting ahead. And you'll never get ahead while you're trying to get even. In fact, you'll reach your goal of success much quicker if you forgive and forget your enemies. Getting even with someone just puts you on his level, but if you forgive him, it puts you ahead of him. So make peace quickly with your enemies. Some people forgive their enemies, but not until they're dead, when it's too late. You see, people need love the most when they deserve it the least. It takes a stronger person to forgive. A person's strength is measured by how many times he can forgive the same person. You see, when our heart is so full of kindness, there's no room in it to hold a grudge. Hating someone is easy. Anybody can do that. So if you want to be unhappy and miserable, go ahead. Don't forgive that person who wronged you. But don't forget, anger and unforgiveness is like fire. If you hold on to it, it'll burn you. But if you'll choose to forgive someone, you'll set a prisoner free and discover the prisoner was you. But it takes your Maker's kind of love and strength to do it. So why not ask Jesus Christ to forgive you for all the ways you've hurt and wronged him? Then you'll have his power to forgive others like he did for you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute.
Solo nga tuiel pula kala mina o le think a minute le divine o le Aoauli i le whatunga na e pe ona e whafunga tuiai mai a Mika Leota o le besi o whaingoina wha ma ngalo mai. E se le tai o le Aouli tabi te le na au mai le tātou pula kala mina o le think a minute le di fo i vaing o le Aoauli a pa mai. E mawhai lava o na tātou le wha ma ngalo atu a e mawhai ona e ita, e mawhai ona tātou whita. Inisi o tangata, e whamai o oe o le toa. Sea lawana maoni tangata. Nā tau te maua le me leo o le loto wha ma ngalo atu. E pei ona wha ma ngalo ina mai i tātou. E o ia ulis kemi koe la vea, i fo ia uia le nā mea li tamuti. E hoi, o le le wha ma ngalo atu. I sele mana i o le wha manatu. Ale pola kala mea le think a minute mo i tātou umalava i le nei taimi o le Aoauli ia po le anga i atu fo i le fiafi. Vai mai, o oe o le toa, e te le lo loto, o oe o le tangata e matua tō i ei le pulo, be a fai, e te maua i a le loto wha a vanga lo atu. Pau teki atu mātua mo le wha avro ino le taimi wala au maieina i alo ma whana fo i le mātou pola kala me le reia songa fua, ia vai ia nea la tau mea onga o le lawa susu ia ele tak o le fui ele ke aro ia kali ele ke a fui laka ika furu ia o le wha malosi mei lawa wale tau toi na pa ia male malo le tātou tano wha i tete e na le te ua toi ma i lawa sesi ele o toi umisa teimi o te toi o le kuata muli muli o le nei tau sanga e misa le whanau o lau wha apea leo na whenga iei ia ma la tau suenga wha iu o le nei fo i tau sanga tamaiti se so soani i na ia nana ma papa lau tina ma lau te ma a whaifo i tēnu le whaleo anko ma anti i e fsoson i renga le whaio le la pisi ma ai mea ai i e ma wha ngasu le poku mano lo ai whai ma fsoson i e whaife a tama le lei ma teine le lei e maua i o ele me le lei e leu stai ma e whalonga tā e alonga winga e umangi lava e le haia maskako mea o ngā le a maua ali tamaiti whautei antui mātua e mole whaabroina o le telefoni fo wala au maria i le whana i le nei teimi le fiafi wa ia tātou mea aunga tamaiti e whai a lofa tele antu mo utou ia tātou toi whelo i le stofi male asfreile whai ei fo i leo le tātou sa ipo i utou lea o le a manu mano ali tamaiti ia a lofa tele antu mo utou manu ia le nei i fiafi whaabtai mātua soifua Malo soifua, o le si Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Samoa e whautele mo le tātou mawhtanga mai le Aoauli ana le lai le Julai se funu mo le lua. Se i o leo mai fo le nei taimi o le fiafi o le oto iwa minuto na tāle o le Julai wha. O le asinga ngana ia o le tala whiaunga i lau mai tau. E poto lava le tau tai e le taimi sasi e la na wa. Ai alofa le tua ia ma taita i antulo o tau soifua ia ma sau ne iola i le aso a tai au tātou toi fisi le wha iai. E pu e o manu ai le o pu e o mala. E pei ona tātou iai. Le polokalame o ngai fo whaiva, le whionga ia le antaua pe se tā savea. Ma leusu ia Isaac Paunga lewa sa de bailo la sa.
tau te mafuta si uli se te mi o le fia na nei. Manu te leina la singa o te toi, tono New Zealand ma turu e mamau, alofa antu show te male ya lua manu male ainga le mau tomi nai au kilani tutu tonu e apa o au kilangi au kafa i ngai sif. E ama o tau umala papa angal tātou polokalame alofa tele atu soifua. Le penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi Masina se Yesu solo ya Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ye mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a oma Tafe mali o baisingano Olo onofo haitine matama yung alona awala lau papa Le masina se Yesu solo Ya Samoa lo uatulu Se ifai mafia fianga Matama Olo sisi vai mapepese Matama